جبار حضر تلاخوا فاصل هذا فيسكي حكيم يخرج مال حالة الدنيا الكذب السري وابلكو تمام عيالات الكاية نوضا منها هنا نوضا منها هنا كان ماشينا بنزين فبرشنا هاي برب شبتنا تجبي دلت إيران إن دلائل دلائل منادي تذوت البلاج ببلاعي وشفقي بمحشوع صاحب قدرته جلال بوحد الدنيا مديب يكتب كتب قروب برد نقطة غزالك كوفي الكيلك عليك وقت جانيك Mezopotamya TV dest pê dike bila çavê we hertim li ser kanala Mezopotamya TV be. Dembaş temaşevanên hêja guhdarên ezîz Kurdistaniyên rêzdar. Li her dera cîhanê ku hûn li me temaşe dikin ji wera silav û rêz û bi hêviya wêkê ku her Kurdekî me di tenduristiyekê baş da jiyan bike. Hevalên hêja wekî me gotibû reklam ji hev çend roja me par vekiriye ku du mêvanên pir hêja îşev mêvanên malpera Mezopotamya TV ne ji bo wekî em hêvîdarin ku bernameyekî mufîd hem de aliyê Stranê da hem de aliyê Helbestê da îşev bernameyekî dewlemend e. Ji bo wekî em hêvîdarin ku çiqas kêm jî be ji qetreyek ji vê derya hunera Kurdî em pêşkêşî gelê xwe bikin. Ji bo wekî hêvîdarim ku bernama me berî her tiştekî were par vekirin zêdetir kesên ku li me temaşe dikin bikarin bername par ve bikin û ji mêvanên me guhdar kin. Wekî ku me anîbû ziman Ednan Doğan helbestvan û nivîskarê Kurd îşev mêvanê min e her wiha mamosta Seyda Perinçek hunermendê me yê ezîz her du jî mêvanê min in. Ez van tînim ser ekranê lê dîsa ji dibêjim beriya her tiştekî ji kerema xwe bernama me par ve bikin ji bo ku em bikarin xizmetekî zêdetir ji bo wê yên hêja bikin. Ez mêvanê xwe dînim ser ekranê. Destpêkî em herin mamosta Ednan hûn xêr hatin. Gelek spas jî bixêr hatî. Zor spas. Serçeva. Mamosta Seyda Perinçek tu jî bixêr hatî bixwe bi reng û sîmayê xwe yê xweşik. Gelek spas dikim her hevin çavê min in spasiya dikim. Mamosta can îşev em bi rastî kêfxweş in ku em di xizmeta du mamostayên ziman û edeb û ferheng û stran û muzîka Kurdî de ne. Em hêvîdarin ku em bi hev re bişên îşev xizmetekê baş ji bo gelê xwe bikin. Baş e mamosta em beriya bernama xwe dest pê bikin her mêvanekî me ku em tînin bi rastî jî em yanî pêka imkaniyata em jiyanama wan çê dikin yanî wekî sürprîzek ji bo mêvanên xwe ji bo wekî jî ji bo we her duka jî jiyanama me amade kiriye em destpêkê em ê ji mamosta Ednan guhdar bikin Seyda minî hêja û di nava bernamê em ê ji jiyanama te jî guhdar. Sağ bî spas. Em herin jiyanamaya mamosta Ednan Doğan.
زوری و زحمتی الولات هر تنبوی سدماوی که کساتین کرد وگه هلبستوان، هنرمند، نویسکار، شانوگر و روزنامه‌وانین کرد لدوری ولات بمینن و ایش و جاناوی دوری هر تم دلیوان دا بمینه. یک جوان کسان جی عدنان دوغانه. گورم بوزم جنیران را قمرم بوزم و جمدم لسیگوشه اولاتی خواه بهشتم لیجن مردان را دوشم شهرمز. عدنان دوغان لسال 1964 ده لباکور کردستانه باجار مردی ناوچه نسیبینه لگنده ویسیگه که ایروژی بناوه کوچه عبدالقادر پاشا تیناساندن هاتیه دنه. دبستان خواه سرطایی لگند قدینه و لنسیبینه دبستان خواه بردوام دگه. لبر هنک سدمان نکاری بوزانینگه بخوینه. لسال 1981 ده تمنه بچوکانی خواه ده دست بکار تجارت دیگه و لسال 1983 ده دمان لکارگی خواه کار دیگه جا آلیه لشکران و جبرک و آلیکاریا سیاستوان و شورشگرین کرد گربو تیگرتن. دوی گرتن خواه ده لطابور بارگه ها لشکریا نسیبینه بقاتل کردان را ولی کچوک را روبروته. 2 هفته آن دوی بارگه ها نسیبینه یا لشکری ده اشکنجه دبینه. دپی 2 هفته آن ده تی بردان او گرتن آوی باندوره که لسردکه. دپی گرتن آخواه ده کار سیاسی که هر چندی نگله که بزانه بون بشی لیجبو خاطر مروبن خواه دکه. ایدی بزانه بونه که نتوی عدنان دست به کار سیاسی دکه. عدنان هر تم نیزی تفگر آزادی خواست و دناو لیکولانیه که ده. حتی سال 1991 بوان هستان اوجی ببر پیلا تفگر آزادی خواست در ریا خود بردوام دکه. لسال 1991 ده جارک ادن لنسیبینی تیگرتن. پیشی لنسیبینی او پاشی جی لمردینی جارک ادن به اشکنجه را روبرو دبه. بر به زندانا آمده و دچه. لدمکی گلکی گندمینه و به شرط کو لدر و بیدارزادن تیبردان. عدنان دوغان هلبستا خواه یکم ده 14 سالی خود دنویسینه و حتان سال 1909 ده هلبستین خواه به ترکی و لسر زور و زحمتی اوینداری و هجاری در دور دنویسینه. لی گلک هلبستین عدنان ده دماکو تیگرتن جا آلی مالباتی و دناوا پرتوکین ویده جبو کو نکوین دست لشکران ده تنشوتاندن. عدنان لسال 1992 ده وکه گلک کسین کو جبر داگیرکرین کردستان مشتق دبن و جاری بری خواهده ده خریبیه و پیشی لمرسینه باجار ترکان ده پیده جی بری خواهده ده سویده لأوروپا بجید به. لسال 1993 ده حتانی نها لسویده جیاناخوا بردوام دکه. جدما که هاتیه سویده حتانی نها لدر وی ولاد دناوا گلک بشن خبات کملهی ده وکه شانو، چاند، جواکی و هنری ده جی خود گره. هلبستین عدنان لسر مدیا جواکی به دنگی ویتین گهدار کرن. عدنان جبلی هلبست تکستین سترانان جی لگلک حوزانان بلاو کرنه و تکستین وی با آواز هنرمندان جعالی گل و تینه گهدار کرن. عدنان دوغان لسویده دبستانا بلند یا اکونومی یا شریکه آنجی شرکت ده قدینه و ده نخوشخانه و لیکولانی ده کار پلانو بودجه ده کار دیگه. از جد حزدكم وكا كنت آري ومن دلوب دشوتينا وكا كنت آوي ومن هدي دخنقنا. از جد حزدكم وكا كنت باي ومن طوفان برب عليك نديار بدهلسنا. علی مامستا دیسا جی سلاو رج بوی همو تماشاوان ما جیانامه مامستا عدنان دوغان مرگوتار کرد. سیدا جان جیاناوی هنکی هندک تشتیم به ایش تیدانه نولو؟ يعني قالك از باندور بوم ولا قالكي شو بيجن نها هر هنرمند جي ايشا آواده بذاتن هنرمند همون جي ايشا جي شورشه مزن جي سرلدانی مزن آواده بن. ما مستعدنا دوغان جي يك جوانه بو ما سربلندي شانازي يرد ناب مدهي بو ما خلاتك يعني صار
سپاس امین دنوا برنامه امی جیاناما تج بدم پیش مامستا سیدا جیانا تجی زیده نکیمی مامستا ادنان براستی ام بریا بکیون نوا گوتنه کی ته مامستا ادنان نا از gelek keyf xoşum birya weşana we silav û rezê xweş temamê temaşevan ra digihînim û bi rastî ez gelek keyf xweşim guyro bi seydayê gelê xwe ra Seyda Perinçek re ez bûme mêvanê bernama te û bûme mêvanê Kurdistaniyan li mala her kesî gelek spas. اجی هر روز سپر کیف خوش مامستا کو ایشه دو مامستا هجا میوان برنامه منه اول نجوا کی کو دبیج بریم هرم برهمه کی لبال مامستا سیدا پرینچک جی کرما خو برنامه پار و بکن بلا زیده ترکس ما ببینن و براستی ج مفایج به برنامه ببین مامستا سیدا هم هرن سترانه کی پشام هیدی برنامه خو بردام تو زانی گلی کرد عاشق ستران و هلبستانه جبوی کی جو وقتی برنامه ته زو ستران تخوازم Afganistan'a ki parve bakım var. مالا تاوا Anlatır. Ne biçim kuremen kıştın ele az kurbana cave belak ne biçim نششتن عليه وكفنا مرنا شراندنا عليه أو شهيدا أو نمر أو ريبرلي وكفنا مرنا شرادنا له أو شهيدا أو نادر أو ريبرلي عمري بتر قل على جان باراندنا ليه از قربانا پوره خلقنا بچما بمزل ليه
دلێ گەلێ کورد و کوردستانی حەمیۆ جوان ڕێهێنین و بشتلی ئەو شەهیدەن ئەو ڕێبەرن ئەو نامرلی Bizim sevdayım Biji. sağ ol سەیدا دەنگ لە دنێ بە sağ ol her bir şey spas dikim خودê wî dengê bihêz îşela ji me re her bihêle jixwe dijmin û neyar bi rastî jî ji dengê hunermend û helbestvanê me rihawan diçe wextê deng derdike li derekî dengê hunermenda Seyda Perinçek jiyek ji wan hunermenda bi rastî di nava rîportera ku me behsê te kirî ji min gotiye bi rastî dema qêrîna Seyda tê Mamosta Ednan mirov dizane nuqteyekê Kurdistanê êş ketî estağfurullah her hebî tu her hebî îşev pir pirsê me hene Mamosta Seyda hem ji bo te hem ji bo Mamosta Ednan di nava bername hêdî hîdî em ê ew bikin em ê nava bername behs bikin Mamosta Ednan ez têm cem te Bele, keremka. di nava çavê te saq ve di nava jiyanama te jî navê qatilekî Kurda derbas bi rastî jî velî küçük ku hûn li zindanê rûbirûyê hev hatine dema tu hatî dest hindekî behsa wê bike rûbirûbûna we yanî nêzîkatiya wî bi Kurdan re bi taybetî bi kesatiya we re ege em bixwazin ji we guhdar kin keremkî Bele, dubare silav li te û Mamosta Seyda û temamê temaşevanan. Yani rûbirûbûna min û welî küçük heştê siya demaz hatme girtin temelê min hinekî biçûk bû yani hejde salî bûm ne gelekî mezin bû lê ne gelekî biçûk jî bûm yani li welatê me însan mirov zû mezin bin zû distewhin zû baleq dibin êdî ez hatûme girtin ji sebeba ku min alîkarî daye wan kesê şoreşger got sînor ve derbasî Rojavayê Kurdistanê bin ji xwe nisêbîn û qamişlo bes têlekî direhî di navê nava de ye Dema hatme girtin ez li baregeha leşkerî tebûra nisêbînê nêzîkî ez bawerim heft heşt roja ziman te dît yani ji xwe qesekirin ji bonî îşkenceyê û lêdanê nepêwîst e wê bêje ji ber di Kurdistanê kes nemaye gojvêna para xwe negirtiye ji wê yekî êdî mirov hengî tiştê karesatên wilo mezin çêbûne mirov carna şerm dike ku behsa girtina xwe û îşkenca xwe bike ji ber gelek însan îşkenceyên gelekî mezin derbas bûne êdî ez biçûk bûm yani ez zarok bûm bi rastî min nizanî küçükiyê tê me zanîbû weke dibêjin ya komutanê taborê bû lê wê demê bi vê bûyê mezinatiya û dijminatiya gelê Kurd paşî derkete derve û hate darizandin û gelek tişt li ser hatin îspatkirin bê çawa însan çawa qetil kirine û wî cem ersever û metehebû grûp bê çawa li wê de çi kirine paşî ez pê hesam got însanekî wil qasî xerab e lê piştî heft heşt roja ji baregehê ez anîme cihê polîsa rehma Xwedê li miriya te bavê bavê min hingî sax bû hinekî hal û wextê xweş bû êdî ew bi saya wî û hinek kesa ez hatim berdan û ez anîme cihê karakola polîsa govêce ji wê de hinek kaxiz maxizê min îmze bikin weke formalîte bêjin van me berdaye li wê de wî ez berda bana lê ji ber ku ez ji hal ketibûm min nikarî wez bimeşin yani hema di sê deqe dî mere wext çêbû ez jî xilas dibim hat got ev kî ev çi kî çirkê li wê de gotim wela ji taborê hatiye û wilo wîrê ha got ev e got alîkarî dayiya terorîsta û nizanim çi û rabû li min xist û ama hani çawa li min xist ne got wilo şeqan wekê bavêjê miyan bê gelekî wilo bi pihîna û bi kulma û got bixne hundirû da heta got ez emir nedim û vîna naberdim êdî el wê de mam çend rojekî el wê de mam bes min hewî dît piştî wê lêdanê min hewî dît dubra ez berdam yani got herin yekî ji we polîsa xweş tê bîra min got ev kesekî seqet e yani hingî got neberdin niha tijbîra jî kiriye û her û ez berdam û rûbirûbûna min û wînakê bi çend deqîqeya bes ez ê ticarî ji bîra nekim yani însanekî wilo xwedî apalot xwedî stêr û ez zarok û ew tirsa zaroktî yani di şexsê me de ne got ji Ednan tirsaya Ednan feqîrekî Xwedê bû
لێ ترساوی ویش مە بێتر زانی و بێ چل پێشیاویە و چل پێشیا دەولەتاویە ئەوینا باش زانی بوو ژوێ کێژی گوت یعنی ئەف زارۆک هەگەر مەزن ببێ احتیمال هەیە گو ئەوژی ببێ یەک جوا مەترسینێمە و بوێ مەبەستێ مەخستیانی یانە تشتێکژێ نەکردبوو یان بەێ ڕۆبڕووبوونا وی ڕەنگی بوو. سپاس ترى مامستا جان براستيجي مخابن يعني براني كساتي ما هالبستوان ما هنرمند ما سياسات مدار وروجناموان ما الولاد بفي تراجيدية روبرو دبن مخابن وام سادسات بشراستن كوي روجا كبيرة روجا ما يجيش ببا ام بيفيا روجينا مامستا سيدان بهفراج هالبستكي مامستا عدنان قهدار بكم بشرا هرنجيانا بله لمامستا سيدان تشد بجنها بلام كشان رزدار حمید جبر ام هر دو جی جمردینه نه وینه مردینه لپشتاخو نقش کریه مگلکش حج وینه کر ایدی ازید تشتکی نجرزی بکم من هلبستک و هر چند روزه داوی سر مجارا کولبرا من نویساندیا براستی هم من نکملاندیا هی صدیست خلاص نبویا لجبونی خاطره حمید و تماشاوان منی بتایبت روشلات و هر چهار پارچه کردستانه ازی حول بدم بخوینم نجرزيها كو از تشتكي له بكم جبل از تشتدي نفسي بشتي 2 ساعات براستيج بيرامتشي تمام يا دست بك تديج كوميتا ما يا اماده كارو ريبري مامستا هنرمند قوا اورميا وهروها مامستا جرناس كوچر هلبستوان ونسكارما تدي افجي كوميتا ريبري دان اجام مگو خدای هر دو گریدای مردینه ام ایرو جبو خاطرون ام صورتك خوشکی مردینی بخن سر شاشه آخر ساعتات خوش اجی که اگر سیدا جیده ببینی از خوازم تشتکی ولو نجرزه بکم نه باش تشكي ما يجرزي تنه ذاته ما وست باش از خو بدم بخوینم اگر کماسی کم کوریج دکتن بله تماشا سرچابي بقول سرچابي کولبرنم چندین جرونهایی هی وستران حزدکن لرشاهیه هاوريج مرا جرنا جنابرا هر دو بولن خا قربانا قليك خاين و ابينداري مال بندامنا بالتفانجن رشاهية الشبي شهدي مايا باري ما رصاصة چند كيلو چايا قاچاخ جرنا جي ام قربانا ماينك بن آخر لكبيا قلك الشرموك ام قدخا و سينور قدخا و ام سينور دراوين اب سینورین دروین جالی ریاکاران و ولات ما پارچه کرنه استرا کروان کج کلبران ناخابینا او نشانه راکتنا خوزایه و مزگینی آرامی بده اوین دارن ما دما هرکس دخوا شیرین ده ام و باری خوا بریکتنا ایدی مسینور لپی خو هشتیه ام بر اوین دارا خو بدچن ام هر سی شیارن ام اوین دارما و ستيركا كروان كوجان خلطة ما چند نانه تسي و چند كيلو حلاوة حلالة جانا جنيد كيلو چايا قاچاغا اللي برديل جانا ام جانا لنوالا سيفو يسيو سيقو لنا جانا العلاقة مشان نسيبيني بريندارن دناو آگري ديوارين كربيچان ده و جرناجي قاصده بسمام خال و خوار زيانا باري ما ناماين شواتا زاروكين سينمايانا دبن بارانا قلين نياران ده بيترس و خوفن ام مرن جمد الرزا إسكا بني سيدارا يجبرما و جوركين ديلا قران دملسن ام بالعقالي قريجيتكن دما روج دهلا ام كولبرن لعالية دن قاچاقچينا دماج بورا کرنا بان سینورین دروین راپرین دکن تروریستنم جرنا پیشمرگنا گردن اخوا لکیرکا بی خودین ناس دحکینن لام سرددن و سرنادن دکانتونکی دا شپالن ام چیا دوست منا ام هیزین پاراستنینا لروبوسکی لسر پشتا حسبان پار چه پارچنه و اوین دارن مال بندامه خیالن و نگاشن و پارچه پارچنه لأم ترس و خوفا نیارمم ترس و خوفا نیارمم گلک سپاس اگر
کیماسیه رو ببورن جارا حالا دا ساعتها خوش ما است هستی تدلیت صعب براستی جی او تراژدیا داوی یا پین جوان کرد مامستا ل روجلات به تایبەتی لە هەرێما ئورمیە ژانێکی مەزن ئێستادانێدا بله ماڵەوە ئەوە سەر ناوێ ئورمیێژی سوپاس و ڕێزداریش بووی جێناوێتە سپاس بۆژی مامستا سەیدام هەر ژیانامەتەژی کربکن باشە قوربان تەماشاوانên هێژا براستی jî gelek mêvanên ezîz se hene di bernameda Mamsta Seyda Mamsta Ednan hunermendê me yên hêja gelek kes hatine rêzdarên ezîz em xêratina wan teva dikin eger ez yek bêk nav nayînim birastî ez li ser rejiyê me jî bernamê me jî ji bo yekî ez lêborîn dixwazim bejna xwe li hember wan ditewînim lê ez yek bêk mesajê wan têxim ser îkranê bila ji meznahiya dilê xwe li me bibûrin em ê berê xwe bidin jiyanameya Mamsta Seyda Perinçek keremkî bi hev re em temaşa Dêrika çiyayê mazî warê evînê bengeha edeb û nivîsê landika ji dayîkbûna bi hezaran kesatiyên navdar û pêşkêşkirina wan kesatiyan ji welatê Agororojê re navenda erdnigariya Mezopotamiya. Kêm ji wan deng û sedayên taybet hene ku dema diqêrînin êş û jana bi sedan salan weke senaryoyekê bi êş li ber çavê mirovan derbas dikin. Qêrîna ji dil wateya zêdebûna êşek û janekê kûr e di qumtarê gelehên dilê neteweyekê zilimjêkirî. Li nava hunermendên Kurd jî kesên wiha hene ku ji nîva dilê xwe dikin qêrîn û ew qêrîn bûye sedema vêyekê ku cihê xwe di nava dilê hezaran keç û xurtên welat de bigirin. Yek ji wan kesan ku hem hunermend e hem jî nivîskarekî helbesta Kurdî ye ew jî Seyda Perinçek e. Komduküm hediyan heybedi xebline Heviya komduküm heybedi xemline Seyda Perinçek bi eslê xwe ji Colemêrgê ye ji mala Mela Elî ye lawê Mihemed tornê Seydayê Mela Hesenê Tawîkî ye ji malbatek welatparêz û oldarên entelektûyêl e. Seyda di sala 1979 de li dêrika çiyayê mazî ji dayîk bûye. Ji dê û bavê xwe sê law yek jî keçin. Heta 14 saliya xwe li fêrîka çiyayê mazî jiyan kiriye. Piştre çûye li Amedê bicih bûye. Di sala 2000 de Konservatora Hacettepe ya Beşa Mûzîkê elmên bingehîn xwandiye. Piştre ji ber zext û zordestiya dewleta Tirik dev ji zanîngehê berda. Di sala 2007 de hetanî sala 2016 jî di binbanê komeleyên tevçandê de kar û xizmeta çand û hunera Kurdî kiriye. Seyda Perinçek bi terz û stayla xwe ya taybet stranan çêdike û dibêje. Hetanî niha 1300 helbest afrandine û ji wan helbestan jî gelek jê kirine stran. Albûmên ku Seyda Perinçek derxistine Tu Wateyî, Golan, Evîna Wendayî, Bêrî her wiha gelek berhem û stran afrandine. Ji xeynî karê stran gotin û mûzîka Kurdî Seyda Perinçek nivîskarê helbestan e jî. Ji wan helbestan jî gelek kirine pirtûk. Ji wan pirtûka qotiya dil helbest, stranên Evîna Azad, notasyona stranên wî bi awayekî akademîk hatine nivîsandin. Her wiha pirtûkên ku wê derkevin. Birînên bêxwedî helbest, xêrînên xam stranên zarokan. Hetanên niha jî li ser xizmetkirin û çand û hunera Kurdî berdewam e. Êdî Seyda bûye stêrkekê geş li esmanê çand û hunera Kurdî û dema diqêrîne mirov dizane ku êşekê nû ketiye welatê me Kurdistanê de. Bila çavini wer vegerine çe şehide nemmer Mustafa Mahsun Embi tola veler ardena he
جرحينا عاقد ومظلوم. بله مامۆستا سەیدا ژیاننامەیەتە gelek spas dikim mamoste Hamîd rastî jî ez gelek hestewar bûm gava ku min a mamoste Ednan ciyannama wî temaşe kir û niha jî ya min û her wekî din hemû jiyannameyên nivîskarên Kurd, aktivîstên Kurd û em bivên pêşverûyên Kurd, rojnamevanên Kurd hemû bi êş û azaran derbas bûne. Jiyana xwe, ehlaqê xwe, hunera xwe, orjîna xwe em bibêjin resentiya xwe li ser esasê êşan ava kirine. Ji ber wê yekê em ji bo êşên xwe em minnetdarin û ya herî girîng em ji bo ê ku îro bûne sebeb em bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi rengê xwe, bi nirxê xwe netewî em xwetînin ziman û êş û azarên gelê xwe bi awayekî estetîk û metafor û edebî û felsefî em raberî gelê xwe dikin. Em minnetdarê wan şehîd û qehremanan in. Evên ku carekê tenê tên jiyanê û wî canê xwe jî ji bona gelê xwe, ji bona me bê şîk û bi rûyekî ken feda dikin diherin. Em bejna xwe li ber wan ditewînin. Em qurbana kenekî wan in. Em hêvîdarin ew ê xeyalên wan, ew ê armancên wan bigêjin serî wê bigêje azadiyê wê bigêje armanca xwe. Gelek spas dikim ji bo hemû amadekaran mamoste Kawa Urmiye rastî kedawî jî gelek mezin e mamoste Gernas. Hemû stêrkên netewa Kurdistanin, hemû çavkanîn ji bona hunera Kurd, ji bo çanda Kurd. Ji ber wê yekê em serbilind in ku em bi mînakê wisa re em rû bi rû ne û dilê me yek e, fikr û ramanê me, xeyalê me yek e, armancê me yek e. gelek spas ji bo gotinê tên wetedar. Mamosta Ednan tu tiştekî dibêjî li ser jiyana bi êş ya Seyda Perinçek? Wallahî di nav jiyannama Seyda de te gotine got bahwer bike rast e yani sedî sed û lê dema mirov dengê Seyda dibihîzê mirov dizane goyê tiştik heye yani tiştik wê yani tiştik bûye ya wê tiştik bibe yani qîrîna Seyda êdî bandora xwe li ser hestên temamê kesê xwedî hest xwedî wijdan dike. Kesê dî ji xwe tişkî jê fêm nakin yani ew kesê got hestê wa wijdanê wa nebe ji xwe tiştekî jê fêm nakin. Bes kesê got xwedî hest bê bandora Seyda li wat bê ez tiştekî piçûçik bêjim Seyda Perinçek bû sebebê min got ez di emrê xwe nî 55 salê de fêrî amborê bim gava diçû. Yani evê stranê bandor mikir ez mecbûr mam min xwe fêrî wê has wê stranê baş lê dixim. Tenê wê stranê çi dî nizan. Erê ola. Mamosta Ednan ez bîrhatinekî xwe mamosta Seyda ji te re bijim. Ez min 2007 li ajansa Dîha kar dike li Hewlêrê. Ajansa Dicle ya me ya xeberî. Ew ê amara ew serhatiya amara çê bibû ez li mal bûm li diyana heta çûm Hewlêrê me nezanî. Baweriya te hebe em gehiştin wî çaxî hevalê Redûl Xelîl em me bi hev re kar dikir. Stranek hat dengê Seyda hat min got bi şeref tiştek bûye. Got tiştê çi tu çi zanî? Te dî wî çaxî ji 2007 wekî niha internetê ew qas ne berdez bû. Min got ka tu bise em ê niha bizanim. Xwedê 2 saet pêçû ew dîmenên amara hatin zanî. Eca ew gotina ku min li ser jiyanama wê got bi rastî bi serê min hat. Ji wê îlhamê ji min re hat ev gotin. Hatta rastî dijê xwe de heman hest bi min bi xwe re jî heye. Demat bêjin wala Seyda albûmek de xist ha dibê çi bû? Demat bêjin Seyda stranek çêkir ha dibê wala tiştik bû. Yani Seyda hatta ew stranê evîndarî ku ji bonî hinka yani bifikire gava diçû dil malê dû yani vênakê dikarê romanekê ji vê gotinê tenê derxê dîtname de. Gelek spas mamosta bi rastî jî civaka Kurd yani em bixwazin nexwazin miletê ku qîmet û erzişa hunermendê xwe helbestvanê xwe nivîskar û rewşenbîrê xwe nezane ew milet wê her tim duçarî trajîdiyên mezin bibe. Ji bo ku yani êş û elem û
تراژیدین کو بسری گل و ملتین براستی هرتم دریا هنرمند دا دگه جیهانی دریا نویسی دا دگه جیهانی جبوی که هرتم او که کی مه ناسنامه ما چاندو هنرامه جبوی که جی بانگامه جی جبوی حمود جوان ما بتایبتی ل اروپا کو حرمت و قدر و قیمت وان انسانانا بزانن گلک جوان مدید جیان نامه دا چقاس ایش و زوری کشانه وان جی دکاری برحت جیانه کی درواز کم مامۆستا ئەم هەرن سترانێکی لە مامۆستا سەیدا پەرینچێک داخوازیە کاتبوو سترانە چیرۆکا من نزانم دە ئەوە تەدا هەیە ئان نە ئەمێ چیرۆکا من داویێژ بۆ هەواڵێ ئیبراهیم چاقر ئەمێ دیاری تەمام گەلێک باش سترانە مێردینێ ئەس جی دخوازن پشتی هەلبەستا مامۆستا عەدنان ئەجی د شخصیەتا مێردین د هەموو کوردستانê ئەم پیرۆز دبینن دیرۆکا مێردینێ ئامەدێ هەموو کوردستانê بخوینه هاتی نویساندن شویه که شخصیتا مردینه برش همو کردستانیان وره ماشاءالله
بخون جی دست وانا سوال بکن جی شوانا سوال بکن جی اوزانا اوی بیجن بیابینه Hay Palasava. Hey, sağ olun, her hemen. Desketinin te savun. Sağ olun, kurban. Seyda Can 2013 ez çum Rojhilat. Tedî Ben- kêm zîde em nava hunerê de hindekî yanî bi seya serî mamostaya wekî ve me jî dest havet hunerê de. Êca li Rojhilat di fikriyan wî çaxî bi rastî yek û strana dibêje hemû peywendî wan bi hev re heye. Wî çaxî tedî peywendî em 2014 Festîvala Kato em bi hev rabûn. Festîvala Kato li Bêtuşebavê. Rastı. Xwezîn wê rojê. Êca kirin li hindek dera min bedelata bersiv da. Yani li cihata min bersiv da tedî hindek hîsên hunerî. Êca niha aynı ew kes li ser bernamîne ji Rojhilat. Dibe Seyda dema stranê dibêje pir dike xêrîn. Ew xêrîn û hîs ji çi tê? Niha ez xwazim tu bi zimanê xwe behs bikerim. Keko ev qêrîn bûyî nasnama me êdî yani rastî jî nasnama gelê Kurd qêrîna wan e. Kurd tank û topê wan tune ye. Kurd balafirê wan tune ye. Bombeya bavên ser însana deng jê bînin. Kurd çekê wanî kîmyewî tune bavî jin nijadê ji dervî xwe wan qir bikin tune bikin. Kurd hew qêrîna wan e, awazê wan e, dengê wan e. Ew jî heta ji me bê ji ber ku her kes ker bûye, ji ber ku her kes kûr û lal bûye, em jî mecbûr dixîrin yani em ê çi bikin? Wext gava guh nebihîzin mere dixîri yani. Rast. Guh nebihîzî tê çi bike? Tek çara me qîrandin e. Ew jî em bawerim dengê me bigê dilê dayîka, dengê me bigê ji dilê ciwanan, cilê dayîkan, dilê xuşk û birayên me, ê şoreşgerên me yî ku îro di çeperan de şerên mirovayiyê dikin, şerê nexşeya Kurdistanê dikin, ew bes yani ew têra me dike. Belkî hinek ji mer bêdînin, hinek ji mer bivêjin heş bi wendakirine ama ev qêrîna me ye em çi bikin? Ew jî êş û azara me yî. Hundirê me dêşem dixîrin. Ew bi rastî min jî li cihata me hew bersiv da yanî ji wê êş û janek û welatê da dilê dayîka şewata dilê dayîka dilê insanê me di zîndana da ew qêrîn ji wê derê têdin. İnşallah em Çivîkekê jî dide deng jê tê. Tu dest çivîkekê dide deng jê tê. Tu dest ajalekî dide tu bêşînî deng jê tê. Her beşerê ku li jiyanê tu gava bêşîne dengekî ji xwe derdixe ew parastina wê ew deng yani. Wekî dîme çi bike? Ê me jî ew yani mamoste jî çêtir dizanî. Ez tiştekî bêjim niha tiştekî rast e herkes pê dizane got vê şoreşê nivîskarê xwe, dengbêjê xwe, ne tenê şervanê xwe. Di her qada jiyanê de heta aşpêjê xwe vê şoreşê afran. Seyda Perinçek yek ji wa ye got yani ji şoreşê derketiye. Êdî ew qîrdana wî, ew dengê wî mecbûr e wilo derkeve. Yani Seyda nikare bi rengekî dî bistirêne ez bahorim. Weke gotiya nasnama Seyda Perinçek wîya evna û Seyda ez her tim bêjim. Careke du em hevdira daxibin ji Seydayê gelê xwe yî. Yani kesê got ê gelê xwe bê mecbûr e êş û azarê gelê xwe di rihê xwe de hîs bike. Yani helbest herkes dikare biaxive, herkes dikare his bike, guhdar bike. Ama herkes nikare wan hîsê xwe deynê ser rû pelê. Seyda yek ji wa ye got gelekî baş dikare wî dengê gelê xwe ragihîne ji gelê xwe re dîsa. Belê. Sağ olun. Baş e spas Mamusa Can tu jî nekîmî Seydayê ji ber ku te sinûr şikandine. Niha roja ku min tu nas kirî mamosta em bawerim çend salek derbas bûn lê helbesta bozê sîna yanî bi rastî bi xwe yanî di nava dilê min de û di nava dilê hemû Kurdistanê de jî heye lê tu hîna mezintir bûyî ji bo ku qeyd û zincîrên sinûran te şikandin. Ew hîsê te çi bû yanî li ser bozê sîna? Bozê sîna min nav bihîst bû. Yani navê tiştekî wilo min zanî û bes min nizanî bû cihê wî li ku de ye weke coğrafîk
چه تایبەتمەندی وێ دەرێ هەنە چاوانە من نزانی بوو ئێدی خۆرتێکی مە هەیە لە وێدێ سابر ji rojhilata xwecikê di televizyonê di zamanekî kar dikir televizyona Newroz TV'de rojekê nûgera got ricaka min ji te heye min goya estexfirullah got ji min werê serçavê min got niha azeriya çi alek di çiyayekî Kurdistanê de çikandine dibêjin nabê vê dê bûzî sîne yani çiyayê bûza lê di eslê xwe de ew çiyayê Kurdistanê ye û Kurdistana êdî em dixwazin weke xortên Urmiyê em dixwazin helbestekê tu binivîsînî û tu bixwînî li ser vê mijarê em got çavê min ser çava yani ev wezîfeyeke min e yani mademkî çiyayekî Kurdistanê ye û tê dagirkirin yani heger ez nenivîsînim heger sêda nestrênî yani wî çavî çênabê divê em tiştekî bikin bes ez tiştekî li ser nizanim got em ê agadariyê bidin ta hinek agadarî dane min slavê xwe li vê de ez li mamosta Kamran Sim û Hedilê re dişênim ew nacî xwe bi rastî gelek hinek tiştên ku min nikarîbû ji wa xortaz fêm bikim ew na baştir bi me da fêm kirin û bahwer bike di şevekê de ez niha nizam ew helbest li Cemil Kûdê jî min nivîsan diye di şevekê de min nivîsan hengî ku ecelel mikirin gelekî got divê îşev xilas bikê û tevî cana tiştî wê spontane baş jî derdikevin piştî got min nivîsan min ji Kemal Urmiyê li vê de heye Nasir heye min ji wara xwan got gelekî xweş e divê ev îro derkeve bahwer bike min malê xwan stûdyoka min piçûçik li malê nihaya mikrofoneka û wanakê mîksa wê masteringa wê û vîdyoyê wê hemû çi xwe çêkirin û tiştekî xweş derket ez bawerim belê bozê sîna jî vî şivê derket Seyda min te ji helbesta bozê sîna guhdar kiriye min guhdar nekiriye na o zaman em bi hev re guhdar kin guhdar kin min amade kiriye em ê gelek baş em got tê min bixwîne bi rastî amadekariya min ji bo wê nebû ke zeba min qeta Seyda ma Seyda hemû stranî bin çengî wî denê ez ne estağfurullah mamoste çavê min stranî wane bin çengê min denê Temaşevanên hêja mêvanên birûmet hunermendên ezîz nivîskarên hêja helbestwanên rêzdar yên ku li me temaşe dikin em bi xêrhatina we dikin dîsa dibêjim ez lêborîn dixwazim eger ez navê we yek bêk nayînim bi rastî ji ber ku ez hem li ser rejî me hem pêşkêş dikim û bi mêvanên xwe yê hêja re me ji wê yekê ez yek bêk mesajên we peyamên we didim ser ekranê ji wê yekê hûn ê bi meznahiya xwe li me bibûrin û bernameya me parve bikin ji bo ku zêdetir Kurdistaniyên me di vê bernamê de bejdar bin em ji bozê sîna mamosta Ednan Doğan guhdar گەورم بۆزم ji nêyaran re qemerim bûzim û cemedim li sêgoşeya welatê xwe bihiştim lê ji nemerdan re dojehim şehrim ez ma eger min sînga xwe ji keştiya nûh re nekirbûna keştîgeh ew ê çawa cûdî bû ba dergahê miradên evîn daran û ew ê çawa agirî wilo serbilind û bi heybet bûna ما اگر از سینهی بوز بم اوی چوا پپوله تمن دریج بون الور دارکه وکین من آسیمانینه برفین سر بلندن او جدور و مینا تیرسی مرمز قاسملو جگانین من وخوار بو جلو ما کن بدو بو چارچرا ناس ناکم سلابم جقازی را کلها دمه ji Emirxanê lepzêrîn re birca narînim min bindestî qebûl nekiriye min bav û bapîr qurbanî kirine ji deşt newal û mêrgên azad vedixwim simko me ez simko min tifkiriya rûyê bêbextiyê delam percêwiyê min e em peymana sêsînorin û berêzer balê min e şino pişt û urmiyê eniya min e sûlava dukelê fikir û ramanê min dihrekîne ber bi gelê min ve bazim li asîmanên çiyayê boz nehdorê zarokên deşt û zozanên welatê xwe me kevir û zinarê min dostin bi pestkoviyan re li ser mêrgên xwe rostemim zalim dengê şûrê min hîna jî olan dide gerdenî me bişef gerdenî me lale li stûyê min nayên
زندي من جفكر الرمان وقرترن جلوما قيدو بندان قبولناك ما بابن للنجي آزادي تيم بيچان دشبن رشتا ستير الآسيمان من ستوانگن جلوما هردم كور وبوزم وأز بهيفيرا برا دوستم هكا اللي شمزيناني ايش تبنا بحالا بشت توان شغل ناملي من باردكن وارستاني من بكوفيا پلپلی بسکان برده بسر گردنا من ده و گندستان دبن خالوک اخوازیان رادکینن همیز دما پلپزیک لورتی دبن بیبون ذره آوه پیره دکینن بپروانه را چیا مهز چیای بوزم ولی ما هستی بینید حتى تخش ما مستعدة صعبة بنسات هر صعبة. شعبي من جالك سباس صعب. فدي سيدة جان مروف ببيشة نقطة لبوزي سيناغريا. مش تفكري ببختية. الشبكة نرازم مش بوي براسي الشبكة از نرازم وأز السر جالكي كوروم يعني دوي شبيدة از مجبور ما نقوم تشتكي له دركت. بله جالك سپاس بویو. براستی جی جالك هلبسته کی خوشه يعني مروف دمالي جهدارد که هندك ستران و هلبسنه مامسا سيدا دما تله جهدارد کی چاوه خدان سرک تو دیرک وک سيناريو کی تو تچیناو دا هلبسن مامستا عدنان براستی جوان اوان مامستا جان دجيانامات دا گوتنه کی ته سيدا جان بيجه او جانا شكفن هنا اف جي تي مروا قوابا دخو مرا حد به دليما مستوك ويش كفتاي راسي او تشتيك جيتي مرا حدك هستكي زين باوري بيرو باوري راستي حقيقة حمود تدي جالكس باس خدمة مستوى جالكس باس بوي بدلتي قوي مازن باس ما مستعدنان الجياناماتش ما قدار كير لولات مثلا دسبيكي تا بالتجارة تو مشهور بوي تو ايوارشي وقتا ما خبر دا ما مستقاب از بارم گو اگه نجوه ظلم زوری بو بلکه ایرو ما عدنان دوغان ناس نکره با اوش تجاره که ما باش باکوره کردستانه بلی راستا يعني ها دماغم قلا سيدا كر بي شورش هشت گو ام حموچك جوي شرابا جوي آوا جوي عصيرة آزادي هنا كي بخون بچه كي بخون ایدی دماغ گوته دوقی وکا جارک من نبیسک بچوک مگوت از بهورم آزادی وکا نانه فرنه و حلاوه دما زاروکاتی مدخوار تشتک جی خوشترنه بود دنیای دا بچوکای خدا آزادی ندیتیا از نزانم بس از بهورم تشتکی یولو خوشا تشتکی دشبهه وی ایدی جبوی وینا که دماغ کمرو بوا کریارن نیار خورا روب دمینه دیگه مرو مجبور دمینه گل ناسنامه خوب گره کات کی تچاوی مثلا بابی من کسی کی ولاد پاریس بوله هرتم تی بیرام هرتم دگوت نن پیش بن و نجیل پاس بن یعنی وکا چاوا دنیوی دبن نشیش بشوته نه کباب اره لی ولوجی چنا بدوی جار یک کار به درک به پیش نک تشتا ببینیجی یعنی دوی مرو دماغو ام ملتکن و ام تننا از بزمانی خو قصد کم و از هر تشتی من جدی وی تشتی گل من هاتی بار کرن همو تشتی من جه جدنا هادمه که از نه اف تشتی گو لسر من فرض کرنا تی واتی گو از تشتی کی دیما ایدی تتکوی نوال لیکولانیه که دا دنباوی لیکولانیه دا اجی که بر بوی کانیه با مخوبردا و از که خوشم جیانی از هاتم گرتن لنگا کی من سقط بو از نالی کی من راست اشکنجه سقطا از مشخت بوم مدرج جه خو وک همو کسی وک هم گلک کردستانی لی از کی خوشم گو از جنگه بد لبروی پلا آزادی خواست ایرو لبروی پلینو بله ما مستمجی جو خدای مزن داخوازی دیگه کو امری و هر دو کو جی درج به امری کی دور درج دور جن نخوشی جو زیاده تر خدمت کردن گلک بندست و کی گلی کرد گلک سال مامسا سیده امورن جمته بله یکمین هلبستا کتا بخوا نویساندی
ew kîjan helbez ewa pirseke Niha gava insan veyaj me dipirse ez şerm dikim rastî jî berê me Tirkî dinivîsan. Niha gerek me re heqîqeta xwe rast bizane bi kes biqandî me re heqîqeta me re nizane. Bavê me re ji aliyê dewletê ve bê qetilkirin û xaka me re bê dagirkerkirin, bê dagirkirin, dagirkerî li ser hebe û ji zarokê heft salî ji ê pêçeka bigir û heta heftê saliyê me cenazeyê wan li erdê bên bi xwêr vekişandin û em bi zimanê neyarê xwe bi zimanê dijminê xwe em hunerê bikin an em jiyan bikin an em hilmê bistînin ew îxanet yanî rastî jî me di dema zarokatiya xwe de ez karim bivêm ciwantiya xwe jî me ev îxanet bi nezanî kir. Da ku ê wek Seydayê Cigerxwîn peyvek wî wek çakûtekî li serê min ket digo heşayê hezira ama ne heşayê me ji ber ku ev heqîqeta me yê ev gerek em bizanibin em di nav çi qirêjiyê de ne digo her ker gerek di axurê xwe de bizire. Gava me ev peyv bîst kok dev ji Tirkî berdaye. Peyvek Cigerxwîn hinek henê dibêjin ma ez ê ji bo çi xizmet bikim ez ketim bin axê pêv ez tunebim li dû min çi hebe çi qîmeta wê heye. Na qîmeta peyvek Cigerxwîn bû sebeb ez eslê xwe cewherê xwe koka xwe bivînim. Peyvek tenê. Ji ber wê yekê bi rastî jî rewşenbîrî, hunermendî em dibên bira gelê me me xwedî derkevin tişkî wer tuneyê gerek em gelê xwe xwedî derkevin. Gelê me re nezan bi, gelê me re bindest bi, gelê me re kole bi, tu ne hunermend e. Gelê te kole bi, tu ne siyasetmedar e. Gelê te tişkî wî tune bi, tu ne mirovekî baş e, tu ne pêşeng e. Gava ki me re xwar got ez pêşengim, ez hunermendim, ez aktivîstim, ez siyasetmedarim, ez temsîliyeta Kurd û Kurdîtiyê dikim, dibe me re gelê xwe berî her çî me re xwe pêşverû bike, me re heşmendiya xwe pêş bixe, bi vîjdan, bi edebiyat, bi ehlaq, bi felsefe, bi zanebûn, me re kesayetekê ava bike paşê me re dikare bi daxwazekê ji gelê xwe bike, gelê me re xwedîtiyê li me re bike. Ji ber wê yekê tenê stran gotin, tenê deng û xweşbûn, tenê berhem û çêkirin têra hunermendîtiyê nake yani. Tiştî ehlaq, zanebûn, xwe nûhkirin, nûjenkirin a herî serekeyî, a herî bingehîn ji bo ku bi rastî jî me bi xwe êşa veya kişandî, me xwe kêbastiyê dîtî em hîn jî heta me hebin jî em ê kêm bin li hember wan nirxê mezin em xwe kêm dibînin. Tu carî têrbûn, tu carî xal tê ditin heye. Her gav neynûk heye, her gav pêdiviya xwe nûkirinê û zanebûnê û pêşketinê bi me re heye. Ji ber wê yekê lê Seyda can carna pêwîst e bi zimanê dijmin mirov li dijmin bixe. Yani ew tiştin yani ew gava me re dev ji zimanê xwe berd û bi zimanê dijminê xwe hunerê bike, jiyanê bike, ticaretê bike, bazariyê bike wê çaxê tê mena ki tu tuneyî yani. Tu çêlekekê dînê paş perdê heya nebê mü tu nizanî çêlekê ya golikê ya bizinê ya berxikê herkes bi dengê xwe heye yani çûk dibe çûk me re zan çûk e. Her jalek gava dengê xwe derdixe rengê wî derdikeve ortê. Ê me jî zimanekî me heye, qêrînek me heye, çandek me heye. Ji ber wê yekê dibe me her dal ser koka xwe şînte yani. Aynî. Seyda can em ji berxwe guhdar bikin eger di ewata de hebe. Dê berxwe belkî ez ne amade be ama çîroka min heval xwestî bû. Tamam, kerem çek. Çîroka min jî çîroka Kurdistanê ye. Ez minkî metafor kiriye mamoste bexşînin ez ê bixwînim. Ama em hêvîdarin doza me dawa me nîvçe namînin. Wek ebînê me nîvçe nemînin.
یک چند دل بریندار اوینا من بود خیالا من بود خیالا من بود هبی یک چند دل بریندار اوینا من بود خیالا من بود خیالا من لناف دل دارم ما هست خواه او دنگ دهان قرینا من لناف دل دارم ما هست خواه او دنگ دهان قرینا من بود لشونوارم جان بوی خالی او دخانا چو جرح من بود جرح من بود لشونوارم جان بوی خالی او دخانا چو جرح من جرح من بود یا که بساغی از خست ماخه به کفن و شارت او یارا من بود یا که بساغی از خست ماخه به کفن و شارت او یارا من بود منو فلک ما بازاری کرد مجار عبدالي مراد قطيبو مراد قطيبو منو فلکی ما بازاری کرد مجار عبدالي عمر قطيبو مراد قطيبو دیروک بو شاهد تلوی بو خوی اوینا مرار بو چیروکا من بو دیروک بو شاهد تلوی بو خوی اوینا نیفچم چیروکا من بو دو شه آگه پارسید که آخ جدلمن اوی جدلمن دو شه آگه پارسید که آخ جدلمن اوی جدلمن جدلمن وجدانم پاک جدبه آخ با آوا مرنه هندرم پاک جدبه اوی جاوا وای هزار جاری ساعت خوش به ما مسا سیده دنگو دلیت ساق مروف دما جوه گودار دیگه سیده جا مروف بجه جه اوینی
هندێک دەربە لە تەکەتنە نها ژیانا me hemû evîn ji me mozîn bigire ڕاست û heta em bivên ji muhaba dê bigire بەڵێ û were heta herî dawî ew şerê ku di nava bajara de ew şerê mezin ku hat kirin بەڵێ derbêk li me ketine hemû ji hundir ve li me ketine ji ber wê yekê rastî jî ji ber ku birîna me di xwe de yê evînê me jî nîvçe dimînin ama armancê me mezinin û çavkaniyê me mezinin li heng û qehremanê me ji me re xanî neiştine ji me re bi hezardonuma erd neiştine ji me re mîrasekî mezin manewiyatek mezin hiştine ew têra azadiya me dike têra mirovatî û manewiyata me dike em minnetdarê wan li heng û qehremanan e ji berdêla mal û milk ji me re ew lehengî û qehremanî ew dîrok hiştine em spasdar ساعتە خۆش سەیدا جان هونەرا netewekî xizmetkirin di rêya strana Kurdî de piştgirtinekî herî mezin e ji bo şorişên Kurdî yanî ez va sedî sed bêjim te pêka tu jî zanî û pêka ku em li welat jî bûn bawir bike carna stran hebûn heval dihatin digotin yanî hinek bi hêza wan strana li hember dijminekî xwînxarê wekî dewleta dagirkera Tirk şer dikirin ji bo wekê jî yanî ew jî şêwazekî şerkirinê ye çi stran çi helbest malata ava îşallah em her tim dengî te wisa weke qulingekî em bibîzin mamoste Ednan ka ez werim cem te بله ji bo vêna hema digotin keremke helbestvanên kevin û mesela Mehmedê Xanê mîsal bigirin qala serok û tac û text û eywan û sikke û mihr û awana kiriye rastî qal kiriye nego ez ew tiştekî jêdere ji bonî gelê Kurd jêdere lê îro em dibînin ew tiştê ku hatiye gotin xortê Kurda bi cîtên ji xwe re serhatiyek çêkirine ji xwe re rêveberek çêkirine li derdora wênakî bûne çember û pêl bi pêl tiştê gelekî giranbiha dikin bi rastî malata ava mamosta yekîmîn helbesta ku te çêkirî me ew pir ji Seyda ezîz û şîrîn kirin ji te re ji bikim bilê weke Seyda jî yanî anî ziman bi daxewa yanî mal esef piştî şoreşa modern dest pê kir gelek Kurd bi xwe hesiyan got Kurdin weke Seyda got got zimanekî wa heye axaftineke wa min gotiye cudayî wî barê got te kirina min jî helbest Tirkî nivîsanin helbesta min yekem min gelek bername de gotiye hevalekî me ez sinifê heşta de bûm neha de bûm hew baş tê bîra min îdarê keçekê bûbû êvêja ew hevalê me gelek feqîr bû yanî însankî gelek pak bû gelek baş û bes feqîr bû hem maddî û hem manewî heta cil û berkê wîna cuda bûn vêja min helbest dibû me henekê xwe yanî çawa henekê xwe yanî min gotibû hey xwelîne ser te û evîn û tiketî vê bela hada û tê çawa jê xilas bê ama min gelekî xweşik nivîsan bû Tirkî êdî hevalê mamosteyê me edebiyatê re gotin wela Ednan helbestek wilo nivîsandiye kir û nekir got bixwêne ez gelek şermok bûm yanî bi rastî ez qas şermok bûm ez tu min bigirî nêz naxwînim tanî got eger tu nexwînî ez ê te ji vê derzê bêlim salekê te sinif demînim ez daxistim oda xwe bawer bike heta got odê yanî jêra wêna li jêr bû û lampa jî got pê nexist reş bû lampa pê xistim got divê lampê jî bimirêne dema min jêra xwe min berê xwe jî da dîwar dema min jêra xwe min dî got xweda û got çi dengekî tê xweş heye lê divê were terbiyekirin êdî Tirkiya me şikestî bû wala yani tiştekî bêterbiye heye dengê min ama çi ye helbesta min pêşî jî wî rengî bû belê em dikarin ji vê helbestê gudarkin ew helbest na ew helbest bi Tirkî bû çênabê bi Tirkî bû bigurîne ez ê birîn dixwazim ez ê sêzde çavdestî bû lê ya bahsa çavên zeytûnî ez biharim titkêk û çavên zeytûnî vê tawî min pirtûk ji ser çavên zeytûnî ji xwe di pirsên min de hene mixwast ez werim ser wê derê
چما چاوین زیتونی یعنی در پرتوکش داره او چاو زیتونی جکوات مثلا جمرا بو برز مثلا دنوا هلبت ده او قاس تشتنه چما چاوین زیتونی گلو بله چاوین زیتونی هلبستک بناوین گورین کومی می نویسنده بو دما سالا هشتی نوت یک و دو وانا یعنی لکردستانی به تایبت لباکر به آوایی که به همپا و به دین و ایمان و به وجدان و به پیوان سرگل کرده هاتن یعنی لبر دایک و بابه و انسان قتل کرن از ویجی بیجم دماز هات مسوید بخوا به مبستا هنگی شخوا گور بهشت سیدای مازن شخوا گور بهشت بری شهید بکوی از بوم اولو او شرف مرا چی بگو سر تلفونه که جار که مفدور جاخوین سیدای و بابه سیدا بری گو شهید بکوی بابه سیدای ما بله سیدا پرینچک جنت بله بری گو شهید بکوی دمک گلکی کن بو ایدی دوی دمه ده تماما دوی دمه ده لوی منطقه کردستان بناوی حزبی کنترا انسان لبر دیو باوی واقع کرد دکشتی تنکه ایبول مافی خوشی بپرسی و دخستنا چاوین کذابه ده دخستنا گورین کومی ده و کسی نماکاری بو لوا بگریجی ایدی من هلبستک لسر وی مجاره نویسانده بو از پشتی هات مسوید او هلبست نیوری ما بو از هات مسوید سالا نوتو سیا ده ما کمیسیونک آوا کرش بونه مالباته شهید الهب بدنا هفدو و کمیسیونک اجواد شکن هوا چون دخواست کرد گو هلبسته کتب ویرنگی ها و ما تنکارش مرا بخوینین مگو بله اسکارم بخوینین مد دوی جوینه دو هلبست خون بچکی باندور لسر وا دایکا کرد دی دایکن زاروکی و اوندا بوینا اوینداری و اوندا بوینا و زانن گو چونه و دی هاو وگرن جنک جوانا به باندور بود نابره دا مدید دنگی و حتی من گو چاوه کره من زیتونی بون و ازی ببینم یعنی براستین هاجی است گو بگریم یعنی ببورن دما گولو گو دیرکت ولو میجیه من وقت گو ها اوه ناوه هلبستا تا اوه چاوه زیتونیه نه گورین کومیه و پاشی من ناوه هلبستا خواه جو گورین کومی ورگران مخستا چاوین زیتونی و من هلبستک بوینا گوت و من ناوه پرتوکا خوش دانی چاوین زیتونی بله مالا تاوات هم جوه چاوه زیتونی گدار از زانم نها سیده عزیزی لبنده کو جوه گدار که بله از حاول بدم بخوینم بله کرم چاوین زیتونی بو مدایکا شمی هوینه انت ده دستی من ده کولان لتگریم جار چاریا من لسری من بو مدایکا عاشتیه لهر تم لتگریم کتم من پوتینن بیجین کو بشیره دل گران مزمونا لازهر تم قیریام و لتگریم نابن تل زاروکن خوکرن تمام دایکن دبوهاران دولدین او چاوین همویان زیتونی بون و اوجی پیتا ده بر بروژه و هاتن یکو و ونگریم آخ او چاوین تنی چاوین زیتونی و از لبجنا تدگریم دبیرن ببینی ده بهستین خوین دایک دی ماچما تیران نانی بو قیرینا تجمن را ماچما ناتم رئف کلامن و چاوینتین زیتونی هرکی لی لبرمجان که من شبین بیتا کلانن بیتا و افجیانا بیتا دگردنا من ده وکه کسرک بحسرتا بابلی سوکن پایزان را از لدورا دارو دویان لتگریم گهل نوالا قصابا و گهل مزلن بکسان دبن الشوق استيركا كروهن كوشان دا ازل تگریم من هيدين خوا بشعبنتين زيتوني بدهونان اللي من نزاني بو كوچليان باران دبو برفا خويا بورو باك لپو بسر بدنات دا و دپیدا تموز و تباخان کلان دبو گردناتا بتيريجين خوين رنگو او چاوینتین زیتونی گلو چیچک پشکیری بون لسر سنگاتا دبو هاراندا و از دبیرن کذاب ده لچاوینتین رشیای دگریم بوان چاوین خوین کم نظر من کون ودا کون
من كون بدا وأز لبهنا تدقريا من دبن بومبين خردل دا هستوين و خل هف بيشابون دقورين كوميدا أخو شعبين زيتوني شعبين زيتوني رجيا بون ومن نزاني بوقاتو كي جاني هون حم هون دشبان عبدو هون دشبان هاد وشعبين وحم مويان زيتوني بون هون بونا بنجريا هيفي كومك هستو و دو شعبين زيتوني وای مالاتا و هستین تساق نومستا یالک سپاس او کتاب بس تخوينم أزينك باندور دبم شو نومستا مروف دما تأثيري لخوانه که نکاره لهمبری خوش بکن يعني قالك جارات بها البس دا از كالوجري بمو از جريا مالفي جاري من حول دا و از نكم يعني الشاشة تلفزيونا من قالك البرخدا سباستو مالاتا و مامستا او جدل گوتنا تا و جوی هستید گرمه براستی جی امتا پیروز دکن قالك سباس يعني جبرجو تشتكي وصابو يعني بفكرة يك دقيقة مروف خبوخي دوساوا دايكا دا زحمت افه مریش که یکی دشته و نابا گره مروب چاوا هستیار دی بجه کچا تا کوره تا زلامه تا جنا تا میره تا دچه و تزانه چو هود بگره یعنی چه جرا گو یک دری بخیته به ها ما قالوا او يعني کی قال لك كارساتا كمزنا خالد ساعتها تخوش بقى او كتاب دركتيه ما مصدر بله كتاب دركتيه سر ميزا مصامن جي وخلاص بو تشاباي كم خلاص بو جواشان خانه جي وجي دركت بس هذا هم سر برنامه كتابه که جمره آماده کش کردم ان شاء الله سیدا عزیز جد خوازه جد کی کنی سیدا وره میوانی اون وره سوید زی بدمیدم ام جوارن ان شاء الله هون جوارن ام هفته ببینه او پاندمی خلاص به براستجی ام هر کس وکی زندانی علی کرنم عینی راست سپاس بوده مامسا سیدا خب براستی وکی چاوت بيجي قال لعسمان الواد جارية اون لعرده دستوان كتنا وصاب بهلمت وهيرش ترانا تقاسن زاني تصاقبي قالك ما قد قال انسان براستی دنوا ميدان لسر برنامه انسان هيجانا يك بيك از نوبه ما بيجم ساعته كديش خلاص نبجبو که هموج انسان هيجا رز دارن لی يك بيك خيراتنا سر سراشقا ما مستقاو ما مستا گرناس خيراتنا واندكن لسر پیاما چند داخوازیش ترهاتنه مامستا سیدا یعنی تو پیک آوا خو از وکی پیشکشوان لسر مواجب از بگهینیم ته از قاصدم ایدی آمادهیت ته بنا با او تزانی نابینم برا ببخشینن تماشاوانین ما رجعت یک سترانا از گریلا ما پر داخواساتیه یک سترانا از نما ازم و سترانا که میجی از پشتا بیجم سترانا که من یعنی از خود ابجی پرتوکامن یا موزیکیه سترانین اوینا آزاد اوجی جوشانخانه اجر درکت اوجی کتاب خانه کردی دانه اولو اوجی اره بو نوتاسیون یعنی سترانه من سترانه گلن گرچی بحث کرد جیان نامه دانی به نوتاسیون البست ذاتا قطیان ایدجی دو حبه پرتوکی زارو کامل داوی کرن انشاءالله می درخن دست و دلی دستاق به هر پنجه کتا معرفتک دیده پیروز پر پیروز با براستی هم وکی هنر دوست یعنی وکی شاگردین و ام بوا سر بلندم براستی جی جوان دخوازی ما همسا کی جانه بیجی کارن از گری لامه بیجم کرم که کرم دار بیجم امجی شخصیتا ساکینه انده خباتان و ماهیر اتاقان و حمول هنگین قهرمان جانگوری ام دیاری تماما مالبات شهیدات کن یک به یک وان ببرتینن بجنا خول بر دایکان دتوینن کی اول دی گرانبوها ولد عندنا سپاسی خد کن
سلاوا من زاره وشك من كسكه بعلفا من تعتو أسكر اللامة من فكر آقر شكرناهي واليا من هذية أسكر اللامة كجا سرحد ججه ساره دل من گرمه عطره بالم اومد یامه و ناو من روان مرتاله نرخان از گری لامه لپرچه آمده روزا جعبشینم لسرقانا سمو از گری لامه من هيا يك جان گرام بوهايه شبو وفدايه از گری لامه خوش با مبرن ام تمشي يارن مالا ما شكفتم از گری لامه لاوي آمدن للسورة لهنك ناوي من چي ياگر شربانو چلن دیرا هم دمن پر بنا بودن وایدکم جنگ از گری لامه لپرچه آمده روزا جعبشینم لسرزاق روسم از گری لامه آمدو کرکوک کوبانو عفرین خوینه دکم جین از گری لامه محاباد و شنگال جزیره دلال زکی شنگال از گری لامه آبستامه کچا عفرینم میوانه بریتان تولا آرینم دتله دشمن دا خود تقینم نمرمشینم از گری لامه لجزيرة محمد تنجم پاکیزا پاکم از گری لامه لمردینه بوتانگه برم سوروی مرخاسم از گری لامه آمده نومان آمده آزاد سی سرم از گری لامه مرشه و ارداد سینجرم خوفا دجمنم از گری لامه لدرس به ماهیرات آقانم درویش کردامم از گری لامه لپاریس
چیروکا پارتیمه از گریلامو مالا تاوا سیدا جان دنگی تل دنه به آواتر که مالا آوا همه بیشن ام بجنا خواه لهمبر همو وان کسین کو براستی تا آنین زمان جیوان جنب به ام بجنا خود تاوین لهمبر رحیوان مالباتی وان و سلاو ما جبو همو وان شهروانین کو لچیان کردستان لهمبر دجمنه خوین خار لبر خود دن گلک سپاس جبویته ما مستعدنان ما مستعدنان دنگی تمام تنگی بله. نگرم از کرم هات دنگی هات ایوان تجه گهدار کرنه چاو بدل دخوینه بله وله يعني دما كومروف سيداي قال لي خوبي أو وله براستی ستران مامسا سیده به تأثیره هربه مامسا عدنان بله نها پروژین ده پیشی دا پروژین پیشته وکی نویس وکی چه دستی ده نهاد دستي مدى برتوكا مني هلبستها هيا تمام بويا خلاص بويا كندا تشابي بله هم ندای چاپی حتی ردکتاوی نه هرچشتی نه چی بوده و الویدیو سپاسیا خوش نبی و ناز نبیشم بس چند و شانخانه بخود تکلی مردانین گم خوازن یعنی اگر بر همه که تهبی هم کارن علی کاری اشتره بکن مالا و 1000 جاری آوا دستیم چند هلبست هنه گومن وکن هم مثلا کولبر او جبونی رجلات مو وقت دیاری کر خلاص نکریا هلبست امنی کوبانی کومن نویساند بو و من برین هانی نویساند بو بمبستا به هلبستا کوبانی بریا و شانخاناوا بریا و شاناوا از گلگی سلاوی خو ج رئیسدار دجوار زاگروس کو خورت کیمه لکوبانی او وانه و دناو کوما چانده دا کار جت کی راستی اوینا که ازوی ما اخوین گومات نکاری هلبستا که جبونی کوبانی بنویسین والله فرهاد تونج هلبستا منی کوبانی خون چند کسی دیجی من هلبستا کوبانی دانا وات خوینن گو از خوازم ته هلبست که بخوب خوینی ام گو باشه تجمره برد تمایا ما چرچوه ما شهید بن تنی شهید بن و او شهیدی گود کاربن همو شهیدین دی د شخصیتا خدا بین نظمین جمره ناوی واش یان جهه واش یان مثلا سرزوری مزانی بو چیا مشتنور مزانی بو چیا دبستانا رش مزانی بو اما لسر متشتک مزانی بو که بوزی سینا یعنی چیای بوز او اینا جمره گلک علی کاری کر جهه وانا جمره گوت ملسر وینا که هلبستک نویسان مدنگی خو خوندیا نهال کوبانی جره کلیپه که شدکن از بهارم خلاص بویه جمره شانگی هم لی نمیزاندیا سر خیره به گلک سپاسمی وینا جی بوشینه در رومان دسته مدهانا نیزی که خلاصه کنه بس هیچ وارد چکید به جبر مثلا کار و مشغولیت هنه که وقتی منینا روزی مجیو درواصله ما مستة جو قش دستين مدى لما تشتك دستين تندي لا دستين ما مستة لا تمام ابن ما سيد بلي راستا هاي نرفض مالا توار رخنه حوالا هات از بارم نظام من داره که دا گو کتاب از لیبورین خوازم دبی حوال حمید کتاب نه پرتوک رخنه و جی دای سرسران و سرچوا از جهر دو مامستای خوشی از پرتوکی وان خوازم براستی جی یعنی د فرصت که دا از پرتوکی وان خوازم مامستا جان دستين مدهنا بيقولن گلک باشه انشالله کن هر تم لسر لیوی و با و هم بوی کنی هیزی جی بدن گلی خواه و ملتی خواه مامستا عدنان ام هلبسته کشته گودار کن بله از هلبسته که بناوی مدید هنکا خستبو خربستان خستبو يعني بناوي دلبر جريدانا بولاتوا لمن امادكاريا از الحسرتي خود جرم دگريام من كربو ليس زمان چد بجن از دلبر خوينم هر دو جهان از الحسرتين خود جريام خلق بدلي خو مامستو بدلو ميلاكي خو كي جان دلي تقازوي از هلبستان خوني جاري كم دي سازل سر في وشانات بخوينم از الحسرتين جريام سپاس بويته كالك سپاس از الحسرتين خود جريام
از الحسرتين خود گريام دناو خيالين خوين وندابوي دا جرنا دبونش تيلين ريسان دي دقوريا من دا ندي كاريبهم دا قرتينم ونجي تكاريبهم درخم دربا جرنا جي دبونا قيرين وتبلي اورين منين هشين دبونا قلي وغازندا وتبلي باي كردبون از الحسرتين خود گريام دناو باش روجا خويا نديار دا جرنا دكتنا بنشين قرتلان دا وجرنا جي تبنن حجي كادبون بخوره دبرن بر ولاتكي نديار با از لحسرتين خود گريام ددلي اوين دارن كوب اوينا خوشانه بونا دبونا كل دبونا كدر ودنابا دلي خودت بشارتن تبلي خوزين وان دبون بخوره دبرن بي كل باي خومي زبكن از الحسرتين خود گريام از لحسرتين خود گريام دولاتكي جبيري كري دا بتشابن خوين بينابر دشفرشكن ايواران دا وبفندو چران جارنا دبونا بليسكن آگر وتبلي رشاهي دبون جارنا جي تبلي حسرتين أبينا ديل بركة دبونا هستر وجكوانن شعبين ويبد هات نخواري از الحسرتين خود گريام داشت وتشياين ولاتي خوا بهش وبسودان جارنا دكتن غورك بيناف وجارنا جي دناب كزين حنا كريدا خب تليليان جزناران دابتن خواري خل رمين آگرين بدنان دبيچان جارنا جي دري وشورين بس كوبيان دا دبونا حسرتين زاروكين دهشت وزوزانان از لحسرتين خود گريام دناب دريايك الرزيل دا لقر آبك بيستون جارنا دبونا هيفي وبربروش آوا ودچون وكي طيركي دل شكستي جارنا جي دبونا دنگ بدانا قيرين زاروكين روج وآگري وخلقن ديلان دبيچان دناب گووندان برنه دا از لحسرتين خود گريام دناب حسرتين خودا هبستا بچوك جي بفيداوي مالات و مامستا من دنگت ببورينا هستن تساغبن لحمو بشه کردستان لگلک دورین جهان براستیک و کرد جین مامستا لما تماشا دکن جا افرینا دلشوات جا کوبانای گلا برخودانه جا مخمورا بریندار جا باشور کردستان جا کرمانشاه جا اورمیه جا مهاباته جا بوکانه لدرسمه لهر دره براستی جی سپاسداری ونه جا بوان برهمین و امشي ريوات كم براستي برياتا والكوبانيجي آزاد حلنج كليبا من تشيكريا سلامي خجرج دشين يعني هم دناب قصده ده وقالك كاري وهايا وعلي كاري مركرن ام سلامي خو برياتا حمو قالي كردستاني قول ما تماشيت كن دشين قالك سپاس هون هرهبن اولین اجادی ساده بجم جه کرم خو برنامه ما پارو بکن جبو کو زیادتر کس دوی لذت کو ایشه براستی اول ساعت کنی چو مهینا لبر چاوم 5 دقیقه متنی بیا خونش کاندیه اما هر انگر سیدا و سیدا جی ساز خود دست دای کام برین وچش مرا بشه که من مهران یوسف جی ما تماشا دکر سلاو روزی خوش بدری برازی مامستا کاوه اورمیا من شعبي من راستي جي معزوبانتي دما كجمرة كز جارك تاني معودي اما مروكي دل باك خوشك باقش اما بهبر هارن اورميا مامستا اما هارن اورميا ان شاء الله سلاو رزق جوان رزيد شينن و حميد جزيري او جي راستي جي في باري ام جم هبون قول تايبتي استرانك وانجي ما خوستي سلاو رزق جوان شينن سيبغت الله الماس والشخصيته وعند حمو قدربان وتماشبان ره يك بيك سلاو رزق خدشين انا بس انا جين نغوتي تدري سبيجي بيجي ازنا ما ازم ما داويه بيجي تمام سپاس بله ابي تدري نغوتي ام ورا بار بك جالك سپاس جبو براتي
هر گوته مرن بو خوش نبو شناوا هر ساته خوین باران و خنقی جیا دست هشتم بیچاره هبون ها من باره گیانم قرمچی خیالی تشحنه دست هشتم بیچاره هبون ها من باره گیانم قرمچی خیال انت شحنه یار بکرو خنجر جکر دلو جگر برینم بدده بس الكدر یار بکرو خنجر جکر دلو جگر برینا بددر بس الكدر اوجی نیفچه این من قلاندی ما خواستم بنده مالت آوا لازم تشتکی بجم هوالین هجا ده همون پروگراما دا گلک جارا هنده کس دخوازن خواب بکن بابت جی کرم خواه قد برسه و وان جی ندن شخواه انسان کن نل رزی دابن ند لایق مجی من امانا بلوقاتی کن قد نهلن سر برنامه قد برسه و وان ندن جبوی که استریزش خورا چه نکلو و خوانه اینم رزاوان سپاس مامستا سیده تگوه و ستران تا چه درا نگوتیه نعم این نقد یعنی و حیا هفته که درجه و در کمی تو آمده کاری آلبوم کنو دیکی سیده من بله برهمام دست به رپرتوارا خواه و آمده کاری خواه کریه ویل سر خیره به انشالله دیدم که نزدیک ده امی ویشی ببینم مامستا عدنان بیدنگ نمینه از پیاما نبینم راستی لی من پیامه گو من دیتن گناه ازدمر دید بله هفجینا من ولاتا من او دید سر سرا سلما خان و سوفتویر مدید تشتی گو من دیتن راستی لی هموه کسی گو پیام ری کرنا برنامه ورا مثلا ورزه خوزوار پیشکشتن مالا و آوا گو هم تنه نهشتن و براستی گرک سیداش خود تنه نمیده سیدای مه گلی خویا هر ابراهیم جان ابراهیم چاکر دبی مج برنامه هاوت خود تک ندن یعنی بلا دلی و مزن فقط به انسان اولو را نکون اما قد پروبلم نینه جبر تدید وشانك وقالك كسي بواقع براستی نها وقتی کاری که سرکتی تی انجام داد هنده کس ذکرش دل نخواست دخوازن او بکن جبوی که ام قد نکن بابت جی سر ناخونجی ام جهل بسته کی تا گودار کن مامستا ایمن هل بسته کی تا 15 دقیقه ما جبو که 5 دقیقه تدید دوستا کی وجه می بینن سر اکرانی کو بورا
وچاغي هلبستا کو هاتبو خستن مدید پیام کاتبو خربستان يعني دلبر ناوي دلبر خستو اسكار مو يناوي كرم كسر چاوم سلام و حرمت مامستا شهر سر چاوم از دست بكم مامستا برادر اوجي سلاو رزيوي هنه جوارا خيرات سر سر چاوا سلاو خودشين جوارا وزان برادر سلاو مجلي گله هنرمند منه براستی مامستا برادره هنرمند آرمانجه گونه ازدمیره آرمان سرحده بله همو هنرمند که هاتنه سر سران و سر چاوا براستی جه دلخوشی منه سر چاوا من مالا سر سره کرم که مامستا چندین به کس و کوسم دلبر تو کس ایجا پی بندان مینا من نزانم یا هر کسی جوته که یه من چار جوتن و از ناخوازم تو کس شو په هر چار کلبشیان دزن من ده ببینه دشبین رش و تاری ده قطران ده به افدلی منی چار پارچه هر تو تی بیرا من چار قرچینیش پارسوی من تین و هر استین بیرا خواه چار فرین حیسران جوان کبانن چاوین منی کوکونا مختلن به کسیتین خواری اگر کی ها دنواجی کران ده پیت که و آردوجی توی دلبر و اب اگر بلی اب اگر هر گرد با من دقول هر دما من برياتا كر از يقول لك بتشار خنشان بيدا بكم بركي افربني وبكسيا من هنكي كيمتر ببا ليقولن بخنشا لبندرامينن هر يقول لك بسري خويا من دقول از بريخو بدم روجي بركي بينا تجي ورا لسالي چار جاران روش خويا دكا دبن 20 طبقين عوران دا من تقول بركي چند دلوبين بارانا ميرغو چيا انت دناب عوران دا هبن ازي سبرا خوان بينم لجمد خربستان جعوران نباراني تهرزي دبارينا لبر باي نسيم ناهلسا باو بوك بهفر هوالا و از بالتني وبكسم من تقول ازي چار چران قربيخم والري والشبريان بقرم بلكي قاصدك بيركي من ورا دابر ساتا بكم سري خودين وسر كاباوي وهر چار كيلين داوي بير درباس بكم و چار حناسيان جي بينا پوريوي بكيشم ناباخوا بلكي بينا تجي ورا إدارة خلاص نبونا هر چار لاواز دبن چوك لاواز چاو لاواز و هر در قطران دبا و انداد بمدير برامن بحسرة قاصد جنوب بين خربستان دبي حناسة داوي تنكي بكاس بابان و بكلبچه بله دلبر بله بلا تو هبا بلا از بكاس و كوس بم خريب بم وبلا از بابند و كلبچه بم دلبري لأزي رجل مقاصد خربستان سري خودين سر چوقاتا و سر بهاتين خوا جتر ببيجن دول بندامن بدلبر دول بندامن با هستو دلين تساق مامستا دفردا تنه تبينيك از بيجم يعني دلبر براستي گردانا بولاتره يعني دلبر او چار چرا و چار پارچه و چار گل همو چی گردانا بولاتره لی هر کس کی لگورا خود تشتگی جدر خی هن کارن اوینداری جی بفکرن او جی خوشی تشکی هنرمند مجی مامستا گه بتایبتی لباشور دمی رژیم بعث نه دکاری ناو کردستانی بینین جا لسر خزال لسر يعني قالك تشتا او ديك لسر كيابوكي بناوي كردستان بينا هلبست او بكيم هافوك قالك تشت راوكرنا ايوه مالات او دسته صاغبه ممسا سيدا وقت ما دو سترانا هيا يعني وقت ما مايا يك سترانا نما از ميجي سترانا چما تو ور من دور کتی او از دخوازم اگر تو بکاری از سپاس دارم تو نکاری جیانی دیسته سپاس دارم ماموسته هجایی راستی جیش بو که به برنامه تیرو تجه کداو پر مزن ماموسته گرناس قربانه شوید ماموسته کوا ارمیه او تو هنرمند هجا ارکی ماموسته جان جعبه
سپاسی خوش و همه را دکن جبو مزوپوتامیا تیوی و بشکریا مزوپوتامیا تیوی بکن جبو که چافکانین هنر کردی همو در کبری جیانه و خوره دنگو آوازین خواه برهمین خواه پیشوازی بکن و گلک سپاس دکن. بریا تو بینجی چند حواله که جیانامه و خواست حواله نیجان دکارن لسر مالپرا یوتیوب جیانامه به جدا یه ماموستا هم به وکی دیمه کومه چکر هم وکی نویز جی اینن او خواندن به نویز جی هه من دکارن لسر مالپرا یوتیوب مزبوطامیا تیوی به دست خواه بخونه هر وحد مالپرا اینستاگرام مزبوطامیا تیوی داجی ام جیانامه ماموستان خواه وی داری پاروید کن کرم که ماموستا رزدار همین وی سیدار امیکارو بین چند گوتناج بوی تماشاوانیان خلاص بله سادیست ماموستا چه باش امشی همو هنرمندین بشتروان ماموستا برادر ماموستا کوا اولمیه و هر وها بنگی آگری مردا بنگیشی ماموستا سعد یوسف جا قازاکستانیه هلبستوانه کمه سیدا جان که براستی نکیمی جگر خوینو سیدای تیری جوانه وی سرچاوه من سرسری من جبل حتی قازاکستانی سلاو الرئيس جبو كي سعيد يوسف جبو هنرمنده هجا و جبو حمية سلاو الرئيس كرم كسر چارم نویاجی دیاری که خالص و سیبغت الله بکن سیبغت الله الماس از خواناسناک بومم یکی دنش خواه از نما از او جوهر خوش هم قطن دورن از اون از جهب دورن از نما از او جوهر خوش هم قطن از اون از جهب دورن گاوام خوادی لسر دله که به آخو به توفو به جیان مریبو بینا براتی کتبو لاشه من لسر سرگو یکی از به خودیمو
چقل کن ببون گشت من پار بده کرن صد مخابن از بسری بود برینا کردی یا من کوره 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 چقل کن ببون گشت من پار بده کرن صد مخابن از بسری بود برینا کردی تیامن کوره 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 و انشالله برینا کور جمع همیا خلاص به اره انشالله انشالله گلک سپاس سیدا جان سپاس بوی هستو sağ ol. گوتنین تین خوش و گلک هنرمند تا ملودی جی داینوان از بارم تا هلبز جی داینوان او پرس جبو هر دوکای ام جتا دست بکی بیشن پشرامه دوستا که و بینن سر اکرانه که با هر دوکا راجی دوست او و هنده کارین خوشی به هفرا کرنه استراندان هنرمند سیدا جان بله گلک حواله ما استرانه ما خوندنه بله آنی زمان او استرانه وانن ای ملت استرانه گلن yani چکی عیدی ما راستی جی چی تشتی مرهی امانتی yani جانه ما جی امانتی همه هرن اما آف بهرک باشه چو قاس آف بهرک تیوه خوارن عيني مالا داوا جالك سباس مامستا عدنان هل بست انت يعني از بارم جالك هل ستران بيجا هل بست انت آنين زمان وكي ستران بله راست تدید نهایک ناب بیجی بر گلکن براسیه چند کا بیجی چند کا نبیجی نراستا لی البستین می گلک حوزان بقیمت البردلی من قیمت خوندنا حتی یک جوانا ماموستا سیدا آواز گیجره چکریه و بلکی جی که یعنی دنگ بیجی که منی کو گلک از جی حسد کم من حس کریه گو اونا که بلیف بکین مجنن بنداوين بس قالك من بلا كريل قالك هلبست استرامبيجا وزانا هنرمندا ودسترينها راستا باشا مامستا امي هوكي مگو امي دوستا كي و بينن سرك و اوجي ده غبريا مالپرا مزبوطم يا دوجي هنرمند امي هجا كوا اورميه جبو چستینم جبو کو براستی هنده کاریوی هم به هر دو کاراج مثلا کاری کو انجام دانه اتخازم اوجی ورا گوتنی خو بیجه هستی خو بین زمان کو براستیش دزانم پرکی خوشه کو ایشون میوانه منه رزدار کوا اورمیت خیراتی گلک پیروز براستی تیجی خواجی و ماموستا گرناس براستی بله از گلک شانازم گلک خوشم دسپیکی بدیدنا هر دو رزدارین عزیز و هجا و دی کسایتی وان وی وشانا پرواته از همو کسایتین که ایرو که وی وشانا پرواته تماشا و گهداری پار و دکن به پیام خوین زیرینه از وان همیا به ریزداری سلاو دکن بجنا خول بر کد و امک وانیا پیروز دتوینم دو کسایتین که مرو دکانه بکی استیر کن گشت اسمانی چند هنر کردی بنا بکد راستی جبر وی که اگر که دو ولکان دل هر دو کسایتین که ایرو که لسر شاشه یا پیروز مزوپوتامیا تیوی خدمت نتبا خودانه مرو دوی ولکان دل واندا باش لی مکور وره بچیته دهنده باش تیدا ببینه مرو دکانه که واندو کسایتین پیروز به ایشو جان انگلی و مزن بونه و او ایشو جان باوایی که ویژهی ادبی لحو دهونن و دا آفرینن دبن جاره ایده خدمت نتبا خود که ام خدان رسنتیه که او کوناره و پیروزن ببروی که انسان خزایی و که ماموستا سیدا پرینچه ماموستا عدنان دوغان و گلک کسایتین و که وان عزیز و نافدار که بر رحی نتوا خواه هر دم و هرگاه گشن و هم دا آفرینن هم جی بر رحی اکتیویزم بر رحی هاوپاربوین ببشا چند هنری دا به همپان خدمت دکن وان انسان خزایی نه او انسان نه دخوازن با آوائی که خزایی جی داره کردن و گرین همیزه خزایی ولات خواه دیگر که زاروکین ارنگاریه که پیشکشوانی یا شهرستانیت که غیرین دنگ سیدا و مرود پیدا خوته دا دبینه او غیرین پیروز غیرین و هوار و گازی یا نتوه که به همو پیک هاته این خواه جبو به دست خستنا حق و حقوق خوی مشروع مافی خوی نتوی
پێکۆشینێ دەکرد gelek gotinekî pîroz û watedar got her helbestvanek her nivîskarek her rewşenbîrek her senaryo nivîsek her sînemagerek dikane li ser van peyvên her du mamosteyên ezîz bi sedan senaryona binivîsin lîstikvanên ku bi êş û janên gel û neteva xwe radibin dirûnên pêşkîşê mirovayîtî bikin ku qabiliyeta vê erdnigariyê qabiliyeta pêkhateyan qabiliyeta vê pêş ew baxçeyê ku di ser vê axa pîroz û miqedes hatiye çêkirin her gulek bi rengê xwe şewq û şemalê û tirêja xwe dide te hemû mirovahiyê mirov dikare van peyvê van da û volkana dilê van da bibîne niha armanca me vekî rêveberiya vê şaşeya pîroz vekî Mezopotamya tîvî ev ye kesayetiyên ku hestên wan kesayetiyên ku dilê wan kesayetiyên ku di nava îtijanên gelê xwe da bê rawestan her kîlî difikirin dinivîsin xwe da dibînin û parve dikin ciyê vane ku îroke ew li vê derê rû nexwarê careke din bi xebat û xizmeta xuya pîroz û bimbarek em bidin nasandin û vê xizmetê em bikin ji ber vê yekê em dixwazin bi rastî vekî komîteya rêveber ya Mezopotamya tîvî rêz û silah û hezkirinên xwe ji her du mamosteyên giranbiha hewcedariya pestên gelekî yanî tiştê ku mirov mezin bikene wana tiştên vêjeyî ne tiştên rasteqîne ne tiştê êş û janên gelê gene kesê ku êş û janên gelê xwe dîtibe parve biketin bêguman wana istê geşin ûstûnin dibin esmanên welatê me de hunermendek vek mamosta Seyda Perinçek ku bi rihê xweyê hewbeşî bi rihê xweyê kolektivîzm bi rihê xweyê xebat û xizmet û aferîner bêguman berçavek ku bi pirtûkên xwe bi tembûra xwe bi qêrîna volkana dilê xwe dengê gelê me digehîn te van guhên ku ker bûne van guha wekin ew çavên ku xukor kirine ew çaw jî vebin ez divê bawerê da me bi her peyvên helbesta mamosta û bi sedan mamostayê ku wekî mamosta Ednan Doğan mirov dikane vî tiştî baş bibînî têr ku çi anîn serê me lê negeheştine ew mirada ku ewan dixwast ji ber ku dîsa dibêje me li ber xwe da em li ber xwe didin ji bo azadî û bi destxistina mafê xweyê însanî em ê li ber xwe bidin ji bo vê yekê ez dixwazim bi rastî bi dil û can ser navê komîteya amadekar mamosta Gernaz Koçer mamosta Hemîd Urmiye pêşkêşvanê me yê hêja û kawe Urmiye wekî xizmetkar û xebatkarê vê têkoşîna ku bi rihê yeketiya neteva Kurdistanê şev û roj bê rawestan em di vê xizmetê de ne em dibêjin em kanibin bi hewakariya hewdû û deng û rengê van mamostayên navda li ser vê ekrana pîroz bi hemû hunermenda rewşenbîr û nivîskara em kanibin kenekê li ser lêvên welatê li ser lêvên zarokên welatê xwe geştir bikin çê bikin xweştir bikin û daxwaziya me ev ye rojên xweş û geş û azad bi yêketiya avakirina yêketiya neteva Kurdistanê mevziya serkeftina me sengera serkeftina me ew sengerek û pêşmerge û gêrîla şervanên azadiyê têda rû nexwarê bi salabet û heybeta xoya pîroz careke din bersiva zikreşî û nexwazî çawnebariya dagîrkeran û careke din nîşanî dunyayê bidin her vekî ku mînaka herî pîroz di ber xwedana serdemê da ya Rojavayê Kurdistanê bûye û şoreşa pîroz de zêde dirêj nekin bi vê peyamê ez dixwazim hestê xwe di nava hestên mamostayên xwe ezîz ji ber ku min gelek helbestê mamosta Ednan jî anî ziman mamosta Gernaz Koçer mamosta Kemal Mamlê Seyd Celal Nizamî û Seydayê minî delal ku herdem û hergav her wextê ez pê ra danistandinê dikim heta dibê hêdî biçe bilez nere çar alî qêrîn û şer e carek bisekine li pey xwe binêre rast e hîn di welatê me de agir dibare ji ber vê yekê dibê di avê da şopa masiyê tu peyda nakî em ê hingî peyda bikin ku em kanibin bi awayekî yeketî bi awayekî kolektivîzm bi awayekî rihekî hewdû hezkirinê hewdû himêzkirinê rêzdarî û yekrêzî di navbera yeketiya neteva Kurdistanê bi giştî em bi van peyvên pîroz ve careke din bi rêzdarî silav dîn keyf xweş bûn ku we em neşikandin hûn carê dî hatin ser vê malpera pîroz ve xizmetekî gelekî delal kir bi rêzdarî ve silav dikim ez gelek keyf xweş bû ku îşev hemî cî ev derfete dame em bêne ser veşanê gelek tiştekî ez dixwazim li ser axaftinê te zêde bike mamosta kawe malpera Mezopotamya tî bi rastî jî her du mamostayên hêja yanî mala we ye ji bo derxistina pirtûkên we jî albomê we jî disem amade ne bernamekê taybet
لسر آلبوم وجی ام چکن ام لسر آلبوم باخمن برهمه و ام بدن گودار کردن به تماشاوان و به گلمه هجا هر وها پرتوکین و یعنی مال ویا خودی مالن دیبه از داوی دا دخوازم به شیرت کی پیشوای نمر که هیچ داجی امهینا ده گرمای 75 سالی کومارا کردستان جاره کدی به بیر بینم پیشوای نمر قاضی محمد اصاد بیجه جبو خاطر خودی جدجمن خود باور نکن نیارین خود باور نکن خیر نخواز و ذکرش و چاونبارا باور نکن تو دستی و بیتن جبو آواکرین آیکتی هودو حز بکن هودو حمیز بکن گر کو دجمن هنگیو جدان تا برو بزان بلکو بناوی هنگیو دا جحر هیا به همی روژن خوش و گش و آزاد برزداری و سلاح دکم همو کسایتی که دنبال پریدا هنرمند و روشنبیر نویسکار ولاد پاریز دوست او کسی که حتی خیر نخوازه جی وان شیرتا گهدار بکه لبر حینی که لخو میزه بکه صدی به گرج برگو عمل سر شوپا حقیقتی دمشن ولی هر کس ایمانی بین سر شوپا حقیقتی بجی یکیتیان توا کردستانی بجی کرد و کردستان بجی همو پیکاته این رنگ و شکل و شمال سروی نگاریا پیروز به هویا روژن آزاد سپاس جوی تمام مستقاوه هر روسا بمرا به حتی برنامه بداوید به ام هرن گل مامستا سیدا پرینچک از ورم گل تمام مستا عدنا اره من سترانک شما مستا سیدا خواست نظام که و بکارنه ها بشه آنه آیله لیج مخواسته بود نه آیله ام ویجیج بونا و بيجن داویه امکارن دو خفتنا بکنه اره چوا وقت دست مدا گلی مجل سر خطه یعنی هم بدست گلی خونه براستی جی بوه که همه گوتنین داویج بستینن شما دوار دور دروی نغریبه تمایاره دل قازانا عشقات استعداد کلم یاری ay le 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 برخه le 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 وستی تمام ay le 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 برخه le 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 dine le 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 بوریه تمام قال لك أذين دار الشواتين جوانا ترم ياري جخوالي يا بجاني من ورينا من شكاياري ay le 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 برخه le 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 le
وستی تما ای لا 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 برخی لا 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 دینه لا 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 گوری تما بلا كفن جالي بان لمن بقارين ياري بلا كردستان آزاد بان جعفكري نارم ياري بلا تتم سر بلن بي جعفكري نارم ياري اي لا 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 برخي لا 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 وستی تما ای لا 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 برخی لا 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 گوری تما وای هست و دلین تساغن انشاءالله گلک صاحب تهره به قربان حمید جان از دکانم وید داری راستی برا قلت كي متجمد يعني پریشان بود مامستا کاوه گوتنا خجبیر نه که پر مساج مرا هاتنه دیاکوم آمدی دبه برهمین هر دو مامستا که پرتوک جکی داریم تکارم به دست خواه بخن یک وشانخانه لیسه آمن یک جی آ ججه وک انا مستعد ناجانی زمان هر جی وشانخانه من الا آمده کارم بردست بکن وشانخانه یا آمده یک ججه ججه می بیجن جیان اره و یک جی لیس وشانخانه لیسه بله تماشاوان اینجا کسی که پرز دکرن و بخواه گهدار کرد اون دکارم برهمین هر دو مامستای ما و که پرتوک لوی داره به دست بخن و از براستی پیشنیار جده کم به دست بخن هونه مفاین زیده جه ببینه هم دا آلیه زانستی از زمان کردی هم دا آلیه هلبست و گوتنوانین بنرخ کرم که مامسکاوان بله مجی دیتام اشاره به وی گوتنی کرده با براستی جبر که ماموستا هم عدنان دوغان ماموستا سیدا پرینچک شخو هر دو مگو دست بکیجی وکی اکولین خدمت تا چند هنر کردینه براستی پرتوکین گلکی پرواته و پیروزن جبو که زارو که پیش روژ کانه بن جبه هنر رسن جدن گرنگ جبر که ماموستا باندور لسر گلک زارو که میت هر چهار هیلی کردستان چکر بو میناک مگلک جا دوباره کریه سیدای دلال هنرمند دلال استرانی وی جزارو که 7 سالی حتی 7 سالی ایرو که بلیو دکن تین سرزمان بیا باندوره که پیروزش خو ماموستاتیه که تشته که جدا لی ویژه و ادبیات ماموستا عدنان دوغان ماموستای مین دینی پیروز براستی لازمه گلیمه به پیشگیریه که به همپا وان اکولین هنر کردی استونین بر خدانین دکانم به بیجم دبن اسمان چند هنر کردی لی خودی در بکون بیپار نهیلن جبر که خودی در کتن رومته هر تش گوتنی دانه هم دکارن به ساعت تا سر گوتنی و ادبیات ویژه خوش با آخوان دین بکن حتی هم دکانن در حق وان ماموستا هری آجیتاسیون هری زیده خورد بکن جبر که لایقن اما بلا گوتنی دا نمینید خودی در کتنی دا مرود پراتیکا خدا ثابت بکر اری که او انسانه در دل من دا هیلی ناوی جدایه جبویه که بر همین وان ماموستایانه و امثال وان ماموستای هنرمندی که خدمتان توا خوده لازمه امتر رو حشک جلها و جدا بکن جبر کار خراب مخابن و صد مخابن کار باش زیده نای دیتن گلی ما و تماشوان ما کسین کل ما گهداری دکن به پیش روشش به ویدیوی باش گهدار بکن به وشانه جماموستا و خدل سوز خاک و نشتیمان و چاند و هنر و ادبیاتا وی ولاتی به هر آوای شکل و شمالی گله لازمه گلی ملی خودی در بکوید مخواست به پیامه بدم که آنی زمان پرتوک مال ماموستانه لازمه ده هر مالبات اکیده هبید حتی در روشلات کردستانش دبینه گله که چین ما دایی که ما کو
دست به نویس کرنه اما جی به رزداری سلاو دکن هر چهار هیلاندا لوان خودی در بکن خودی در کتن رومته بدنگی مرنه اون دزانن که ام دم مها شباط داجی مها کی کود روزه کی گله کی رش سر نتوا کردستان خواست وی تلسمه فرض بکن لی سر نکتن و کی قمپلانا و نتوی دم آزادیه امی دم آزادی به خودی در کتنه به همو بشان رنگا و ام بخملینن بیجن بجی یکیتیا نتوا کردستان بمره داگیر کرو رو رش و خاینین یوالاتی gelek spas mamosta ku ji bo te û gotinê te. Mamosta Ednan em werin cem te em gotinê ez bihêvîdarim ku me bi edalet bername pêşkêş kiribe dilê we rehet be yanî. gelekî bernameyekî xweş bû beşdarê gelek bernameyê televizyona û weşanên rastî weşanên zindî zêde nebûma bes televizyona yek ji waye guherî min çêj û tameke kurdewarî û xweş jê girt ew bû. Yani mawê ji vê pêv de wê ez ê dawa çi bikim yani Seyda Ferîkê Seydaya me meraya mamosta gernas erê em wî weke wê nenabînin em zanin got dilê me de elba me ye û her wiha kawa urmiyê dema kawa urmiyê di axivê bi rastî ez dixwazim hema wilo ji xwe re lê guhdar bikim û wilo ez diçim yani ez diçim ji peyvê re yani bê bi rastî nikare bênê ziman û ji xwe hemî di her diyarî dibîne tiştekî min dixwast ez bênim ziman ew kesê got peyam rêkirin em silavê xwe ji hemû kar rê dikin ew behsa mamosta Benkî agirî kir û armanc wana ez nabînim geleka lê ez ji hemû temaşevana û ji me her pênc şeş kesê li ser vê şaşê û pişta şaşê ez dixwazim gojbonî mamosta Beytocan dawa bikin. Bi rastî Beytocan kesekî hunermendekî bêhempa ye bi rastî. Mamosta sürprizekê me heye ji bo mamosta em nayînin ziman ema bi rastî wekî Mezopotamya TV yanî tiştê ku televizyonên Kurdî nekiriye em dixwazin wê bikin di heftiyên pêşiya me de em ê encam bidin. Yani kesekî bi rastî niha nexweş e şikir baş e yani niha baş e lê nexweş e ez dixwazim got dayê me pê re bin mamosta Beytocan hêja ye û tiştekî dî got ez bêjim nîne yani hevalê got peyam rêkirine em jî bi riya we spasiya wa dikin got em îro tenê nehiştin û em bawerin got em ê jî layıqî wa bibin di pêşerojê de lê li ser pirtûka me li weşarxana jê û jê nemaye bes li ser wê malpera înstitûyê bibire malpera înternetê mirov dikarê li Amazon li gelek malperên dî dema got navê min yan navê pirtûka min çavên zeytûnî bikeve lêgerînê de li gelek malperên Tirkiye û Ewropa mirov dikarê daxwaz bike. Yani bi şêwazê online ji xwe ew pirskirin. Online dikarin bi dest xwe yê we her dûka ji mamosta. Online hene yani di çend malpera de hene mesela Amazon da heye min dît liyana evdê min dît ez silavê xwe jê re dişênim ji Rusyayê xwestî û min jê re yek mabûm ew jî jê re şiyan niha destê me de jînînin lê li Amazon heye min dît pênc şeş hebene û arzan jî kirine gelek arzan kirine min digot ez birkî ji xwe re bikerim. Erê bi rastî jî li her derê ku îşev me temaşe kirin ew pir ji Kanada hat Kurdistaniyên me ji Kanadayê wan xwast silav ji bo her kesê ku li her dera cîhanê dironî û ji me guhdar dike û li Qazakistanê xwastin li Xorasanê silav ji bo Kurdê me Xorasanê wê derê jî daxwaz kirin. İbrahim Çakar jî dibêje dibe berê nivîsandibû min nexwand dibe êcan ha dubare kirim û ez bixwînim ji bo ku dilê wî nemîne. Daxwaz kir got çi cara mamosta Ednan û Seyda Ferîçek bi hev re neyîne ji bo ku bi rastî me têr nexwar ji wê lizzeta ku îşev me têr ji her dûka jî guhdar nekir bi rastî min jî têr guhdar nekir lê çiqakêm jî be em hêvîdarin ku mamostayên me bi rastî li me biborin yani xizmetekî biçûk jî be dîsa jî em di xizmeta we dane em ê di rojên pêş de jî wekî berhem wekî pirtûk ji xwe bernameyekî mamosta Beytocan li pêşiya me ye îşallah dîsa jî em ê we her dûka agadar jî bikin ji ber ku ew erk dikeve ser milê we jî bi rastî ser milê hemû hunermendên me yên Kurd. Behsa Xorasanê kir em silavê xwe ji Yaldiran re jî dişênin ez wê jî nav tekilî de ji bonî tekstekê wê bixwênê. Belê. Gelek spas. Mamosta gotinê te dawî ez bikirim pişta em ê berê xwe bidinin Seydaya Ezîz û hêja bi strana ez nema ez ji ber ku hevalekî ji dêrika çiyayê mazî ez bawerim 100 mesaj şandin hemû ji wekî hev. Ez nema ezim. Ez nema ez xwendim. Wî xwe qenc kiriye.
خوانات انا خوان تگو از داوی بخونم هم خواند از نما از مخواند لازم کن لی دبلاوی ده کاری گاوات چو بیجه یعنی سرانه براستی یک چیزی که خوشترن تدی از سر رژیم یا از جانا مساج او کیم اگر تخوان بجی براستی از گاوات چو اره ما مستعدنا بيجم وزي استرانا خوجي بيجم ام گوتنی ما مستعدنا بکنم پشرا امیتش بکنم استرانا دائما مستا گلک سپاس که مجبونی و دست که برز حمید متوسطان دی نه جات کم ارکی من ما مستا پیوسنا که مرو بسر چه گوتنا بجی و ماموستا گرناس کوچر مینا بینن از سلاوی خود گلکی جرد شین جبر گرناس کوچر کسکی گلکی هجای براستی وک شخصیت وک وی جوان وک ماموستا وک هلبستان و لیکولینر هم سلاوی خود جرد شین و تمام کسی گل ما گهداری کرد ببارا سلاف و ببارا گل آف جوارد شین و مالا و آوا گو ام تنه نشتن واز گلک کوشم گو سیدال ملی من راستی قدیم السيدا قلت نكند بجن برا جداور نانا بر سيدا مره بجاري از جيكي مو قدي ازيل فقير وانا نازويت بين مزرو تبين چاو گشم هره مامستا از گوتنی خو بکم مامستا سیدا و پشرا گوتنی ته استرانا تش خو بستران امیدوی مامستا کا گوتنی کته از جور اکیدین گلک سپاسیا وان کسایتی پیروز کم کدوی و شانه ده حیاویت گیلیانه به مرابون برزداری وان حمی و صلات که هنرمند و روشنبیر همو کسایتیه جاره که دین چای ما مسته سیدا پرینچک ماشکم اکولی هنر کردی یعنی لازمه گلی ما استیر که نسا هیزی دتر بهستر و گشتر و خوشتر بکن به خودی درکتنه که به هم پا جبر که متوازی بوین و دلنظمی ما مسته سیدا براستی به تلیا مرود کارد کردستان دنا و اسمان چاند هنر کردی مشابهت و که دین ما مسته منی هیجا ما مسته کو گلک استران ما مسته آنین زمان عدنان دوغان و که دنجی چا ببیجم گلک هنرمندی که ایرو که ریزه دانه براستی که هلبست ماموستا بینن زمان از وان حمیا سلاو دکن گلک به شانس که ماموستا عدنان پیدا کنه از باورم اجی گلک به شانسم به ماموستا این وکی ماموستا عدنان دوغان ماموستا گرناس کوچر کمال مامله و سید جلال نظامی گلک ماموستای ده هنرمند بنگی آگری جواد مروانی گلک وان کسایتی که ده آلبوم همو خدمت کردن طالب رسول سلیمانی رنگین که ام خباتکاری مزوپوتامیا سرچنار سلیمانی و سال نوتشاره وانا حزب حمی و برزداری سلاو دکم گلک کیف خوشم هویدارم امکارم به هوکاری برحکی دانستاندن هی زیده تر خدمت آل سرملیمه امکانم پیک بینن گلک کیف خوشم به هوی ام جیان بکن روزین خوش و گش و آزاد لبندا گلی منه دیسا از دبیجم بارکی گرکی گران سرملی روشنبیر و هنرمند هیا اوجی هی زیده تر زمان چکرین آواکرین زمان چکرین خوشکرین آوه جبو آواکرین یکیتیا نتوا کردستان دم آب دست خستنا آزادیا میه به هویوان روزی خوش و گش و آزاد گلک سپاس مامستا رزداری سلاوت کی سپاس تماشاوان هجا گهدارن عزیز همو کسی کلمه تماشا کرن دیساج دبیجم مالپرا مزوپوتامیا تیوی در گوشا چند هنر کردیه چه به زمان چه به هنرمند کو امتینم براستی ام دخوازن تنه هدفه که ام هنرمندین خو کساتین خو زیدتر لوان خودی درکون به رزداری به تایبت عالی جیانامه ده اگر چه قاسی گیم جیبه لیم خوازم رز و حرمت که بدن هنرمند خو او هون جی دکارن به پشگیریا و اون قوت و هزه که بدن هم ده عالی مالپر خودی درکون هم ده عالی یوتیوب ده جبو کو ده پاشروج ام خوازم براستی بکن پروژه که مزن ده مزوپوتامیا تیوی ده هر انسانه که خودی وجدان هر انسانه که هنره که چقا بچوک جیبه و خود دوی داره دا ببینه او مالاویه ام سپاس دکن جبو همو کسی که بمرا بجدار بونی ایشه سپاس جبو هر دو ماموستا منین عزیز و صلاح و حرمت ماموستا گرناس کوچر کاوا اورمیه که ده کمیته رو برا مالپرا مزوپوتامیا تیوی دانه جوارا دشینم صلاح ما قبول بکن حیا برنامه که دی امیجه گوتن ماموستا سیدا پرینچه که داوی گودار کنو بسترانک اون بمینن دخیر و خوشی ولاد آودان کنم که ماموستا سیدا گوتن خواه سترانک كلام دار مستحمد امجي قال لك سباس كن شخصيتات ده ماموستا كوا اورميه وكمال ماملي او هنرمندي مازن بلنت ماموستا قرناس وهروها حمو گوداروان و بشتاروان مزوپوتامیا تیوی ام سلام و رز خوش وان رو پیشکش کن ام نخوازن زیده دریجی بکن ماموستا کوا هر تشت آنی زمان براستی جی هر چقاس
مروف آفرینر بجی هر چی خواست مروف دنگ خوش و آموری خوش لیخجی بری هر چی مرف به کوکا خود به عسل خود به او ره خود گریدایی به مرف دکاره فیکی بده نه دارک چوس دارک گاوا کوکاوی ند آخه به تو چوس آوه بده جی تو فیکی ناد یعنی شبروی گرک امش کوکه خود نبین کوکه ما کی نه وای اکران دنه کوکه ما مستکوایی ما مستعدنانه ما مستکمال مامله ما مستگرناس و هر وها چافکانیا ما مرب هزار ام بجمرن بداوی نابش برکو راستی جی دنیا گلوبال دبه دنیا پیش دکوه دنیا بچوک بویه مجی مزن بویه دبه ام لسر مدیا جواکی ام کاری وسا پیروز دنگی ما هنرا ما نرخی می نتوی دگینن گل ام بجنا خود بر کداوان دتوینن افکار کی پیروز به هر کس بشکریا خباتن وسا جواکی و نتوی چاندو هنری بکه جبرك وجي أمكرن ميفان ودريه دلي خوش مرة فكر دي شخصيتا ود حمو هوالين قوميتيا آدم محمد كار و هوالين كداوان كتي في برنامج وأفكرنا مزوبوتاميا تي يك بيك سلاف ورزي خوش وانا تشينن وش بدري حياة وارجعها آزاد أم سلاف ورزي خوش تشينن إيه كل ما تماشى لكن قالك سباس كنا مسترانا داويجي دياري وحمويا باش تربانا بكر سري وانا تبينم باور كلولو رجا من لولو شوبا من السدونا عمري مني نخشيا من لولو بابي من السدونا عمري مني ونخشيا من لولو بابي من وزلاوك كردستاني مالي ليادي ليلي شورج فانم لي شرفانم لي ريبازم أرمان جا منك بشتنا جيانا ليلي هابونا ليلي هيفيالي زماني من باراستنا نرخمنا ليلي ريقازالي زماني من باراستنا خطا صورة ليلي ريقازالي وزيتا
Ez mirim te dengê minî ser gulololo bülbülololo hevalo Armanca millet kuştune hebune lulu jiyane خدا بگرنم روکی رمضان سحور بترق بتبك من قول ما دلي مليون انا ما دلي مليون كي دلي مليون ولا مالا من لا ظالمة بابي ملي خجا في دايد مرا بشار وحزة سيدون ليخ نيشان مرق وداغي مودول العديخ انت الشبقة سبير قولوا يقرك لي سيخين صرفة في يربون لا دوري كالك براوة أمسى البحر ميان بابي برانا حركة سكات وتير العاشق برر ومكان وفلقي مرق وصديقي استمالي لا تقص خشوي دلالي دلبانة سكنة سلام عليك وانا باسر كبري في نقطاشي حينا بنا وانا ولا بشياي جبیر نکن کانالا مزبوطامیا تیوی در گوش چاند هنرا کردیه بلا هرتم چاوین و لسر کانالا مزبوطامیا تیوی